Ufonga mali o le ufai pese tu ufatasi e kolisi whaafaife au I malua whaapea piula. O le a whaafafonga I eide tupo o sa lesa malana masio fo Camilla. Whaapea ta I o malo umai limas furuono malato usunga fono. I le sauni ngā lotu e te talai lea fono tere le masi na fau. O susunga ia oa o maolato wharetua o lo oa o tauina I te tonu o ia kolisi whaafaife au lea tunu. O le a langi ina vi inga o le sauni ngā lotu. Wa whailoa lea fuafuanga e sui o le komiti o lo ngafa nei matapenanga o le tatalaina o le fono. E peona whailoa ai e le fionga e au Chris Hazelman o ia le officer siri o le mtanga luenga o ta'alonga maanga nuu. E na o le ivas furu lava minute le umi o le sauninga. Ma o le au fiai masau luanga tongia. E pe o le pale mi o Samoa o le teitai o le malo o Rwanda le ana tali malo I le fono muli o malo o le tau pulenga. Ai taualunga I le malelenga le whaao malo le tau pulenga le tupu o sa lesa le tonu. O whaafia fianga o lo tapena inisi o whaia onga ma whanau. Ai maise o le au whaafia o le ono mea production. Whao popo I eima au televou le whakasai lau lii ma whale alili. O stasi o tāpenanga o lo whenga I nei malea soa komiti o le porkalame lea mo te to lua ulu ma min star le vai fafo a malo le tau pulenga. O ia inga mata iala ua whaeloa nei e soa komiti le malo o ngafa ma le tapena ina o le loto I whale. O au nanga mga luenga tau whaasara launga o le fono a malo o le tau pulenga. E peona fisiringia le vai o so nei e suisi ni o le ngā luenga whaatu stala ma whaasara lau le tātu utanu. Wa ave nei se tusi le pale mia le Palestine o le Jaws po le asosia tusi stala ma tangata whaasara lau a Samoa. Na whaeloa lea ngai o inga ua whaatino I se fono tanga na talo ina nisi o sui mātutu o le asosi, ma le whaalinga mai de Palestine, o se tusi o lo talo sangai le teitai o le malo o le teitai fono fo ilea, o le komiti tele o tāpenanga o le fono o malo o le tau pulenga, ina ia sila ane pe le to iai, se isi fetu na inga o ai inga, ona e le tutusa ma tanga tasi le whaatinonga o le ngā luenga, pe au ina lipo tia le whaangasolonga o lea fono whaavau malo. E lo se tusi faitio po se tusi foile failungo se loto tinga po le ita ia o le tualalo. E le mawhai na whaatino le tātou ngā luenga. La whape o le watu mai tapu nei te tele whape nei mo tātou ia. E re tau whasilingia fu e tau a whianga o tau maasani o tātou ngā luenga. E se ese ia mana onga, e se ese ia needs o le TV, o le print, o le radio. Ia mesa lava ia media ese ia lewa o mai tapu nei. E tau le whaamatala ino nau tau sila fia o le mafuanga la le na vele tusi o le tualalo iei. E tue liu tau wha, tue sila I tapu ia whata atia mai o wale ngata o tātou. Ia a o le media mai whafo, ia a le tau te maasani mene o whonutanga. E esa tau le whau te mi tau si tau wha iei. Esa le reality o me tupu I whonutanga wha pene. I o le masi I mele media mai whafo. O lo o mai maula tau tai. Ia pe o le whanatanga le na whaenele ngata le whaeilo I o le tusile na moli ana le la. Ia a o le se sisila asanga sila iai I o le tātou wa whala potopotonga. Pe a whailawa o le tūlanga le wa. O iei tapu. Wa whaalia fo I le Palestine o le Jaws I a tali ilangi keresoma o le suru atu o le asosi le teitai o le malo. O na o le pau leo le tō manga. Ai a whaia le tau ne ai se whaatatau o le ato e wheiroa I suisi nia ma mātutu o le asosi. E tera noa masairi se isi fo. Au tari ai nei wha maunga mai le ofisio nu mele wha maumawina, mo se au wha inga o tūlisi me tangata tā whao nā whelo tātu o tanu, I le masina na te nei o okuso, o le ua wha iloi wha maunga mo le masino I ulai, na amatai le te usanga wha le tupe fau o wha ngā solo, e mawa e lava le nu mele o tangata tā whao mai whafo nā whelo tātu o tanu, I te tonu o le masina. E lua su whaafe lima se lau iwa se furu ono, tangata mai whafo na malanga mai I Samoa, ma o se si tanga I se furu tasi tesi ma le tasi pasene. E fua lea si tia o le numero tangata malanga mai whafo, I le lua su whaafe se lau tolu se furu wha, na whero tātu o tunu o ia iuni o le tausanga nei lava. E iei le tele tanunga o ia wha maunga ma fua I numero tangata mai whafo e taunu mai po arrivals, o le awha au au peo na si tia, ai mai se lava le anga I atu le whaai unga le masina ro na iwa le nei o le tūsanga, ha ngai e tuai le masina fau o ke topa, o le a whea ai Samoa e usu ngā whono, a wale whono a malo o le tau pulenga.
O le ua whaelo nei e whaia o ngā uru ma le pūlenga o le tātu au le kapia ta mai tai le manusina, suafa o le au o whiriwhiria mo le tāmilu sanga, o le a whaia i le tu pai le aso lua sifuru o le masina nei o Setema, e o atu le aso sifuru tolu o le masina fau o kitopa. O le au fo i le ua whiriwhiria o le a tā alo ma le au le kapia ta mai tai mai Australia, le Australia, ei. Ma le aso ngafua asau nei lea tā longa e whaia le malai ta alo le Pia Park, i le tolu le au audi. E to asfuru te mai tai o le tātou manusina ua le whiriwhiria, ona o loo a fia ni manu anga. Ai tolu sifuru tolu te mai tai uma ua whiriwhiria mo le tātou au, ia maa le to tere lavo i lātou, o loo whiri mai le i New Zealand, ma Australia. Ai stasi o tala mai le tālonga le kapi, o le ua whaasala lau nei rea vanoa le tofinga officer city o le kapi Samoa, ia maa le aso se furu o le masina asau nei o Kitopa, wa whaaboe mo e tāpu ni ai le avanoa mo nisi, e fia tālo sanga i lea ngāru enga tāua i te tonu o le pūlenga, o le tālonga le kapi i te tonu o le tanu. Manuia le wha ingo le vai aso, E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Ta lofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over se lau fitu whawha lua fitu. Matalo whaato le tala nei o le tau mo le so ma le asa tai au. O winga le tau mo le so, e matele ina ua oa le aso, whaasole ina langi le leu winga o le tau i le awauli, ma i to ulu nei timu i le afiafi. O le vevela o le tau o lo whamauina nei i le sefulu valu ti keri, ma le malulu i le sefulu lua ti keri. O le angoto ifo le la i le sefulu tasi minute te aile i tu lai ono i le afiafiana nei. Mo le aso tai au e iaina i timu to ulu le tai au, ma e angi mai savini mai le tu matu o le atunu, whaasole ina angi maali e mai le tu sau te sifo i le awa uli. O le vevela o le whamauina i se fulu valu ti keri lo na malosi ma le malulu e iwa ti keri. E o soa ele la i le toitosfu iwa minute ta ai le tu lai fitu le tai au, ma ngoto ifo i le se fulu lua minute te ai le tu lai ono le afiafi. O la utala le nao le tau mule so ma le aso tai au. Wa loa le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se whamoe e pe o maliu wha ai puiponga a so whanau whainga malolonga ma so se whaalaminawi. Ai muisa le toi fui ato whanau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz bevela au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whaitala. E lua miru te whaatali e lau tau sanga online. Ai tasile i tula e whaatali e se tali. E ia inga whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ovalu se lau fitu whawha lua fitu. Ele ai se totongi o au nanga a le mapumaya mo ainga e mo omia le fisosoani. I au nanga a le soifua maloloina ma fale e nonofo ai. E mawhai o na whaafsotai e le mapumaya ia au nanga. E fisosoani foi le mapumaya pe a mo omia se whaamama a venga. I tau mafa mo taimi whaingata. Ma whaalave whaafua sei pe a mo omia. Whaafisotai loa le mapumaya i le telefoni o valu se lau. Lua tasi, lua. Mai le afa le valu le tai au i le 5 i le afiafi. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, latu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tamale, talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua 5 fitu tasi o tasi lua. O le A1A Tree Care Limited, latu te whaia au onanga nei, teu, whaamama, whaangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E mawhai fo i ona latu te wina lau tonga la au matoi to tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited. Le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. Radio Samoa. Taslima e watolu amo.
wange ingale foi se koma malolo awale so onga fai marie ole asole ekimu awale babe se ilaufi le imai kongu manu rap la angang siba mai de pese solo marie no wafi feula mai se fika mane pite fa pa o ya wa mala akole me de pese mai tio so mai tonu matonu lue mai lue fa no siba mai siba mai feula mai o ka sau fomo mai lo manava fa me tonu siba mai siba mai fa ali au tanga mai siba fia au te popole au le taulia fa ia oi ana oi au te popole ile au cowboy a fa ia mau oi se papa kiu au oi te mori for me love you fa ia oi ana oi ere mau ai sa fasima moe so mai tonu matonu lue mai lue fa no siva mai siva mai feula mai o ka so fomo ai lo manava fa me tonu siva mai siva mai ole atamale happy ele fia vai mai mino ori vai lo che le fongi con I se papovi o a ulai o che le ko ta ko ka uma fai me I ko wala vanga se ai fai me amoi mai la ia e follow mai ya TikTok Facebook fangu kumilo so mai tonu matonu lue mai lue fa no siva mai siva mai feula mai o ka sau fomo vai lo manava fa me tonu siva mai siva mai e tota mai pato na over ai le pato la tete le mana o ai tasi lava le pato o ten mana o ai e ala mai lava I le vilo kola mai e oi tai le vai fetangi si ai e tangi u te tani tai te le mana o ai tasi lava le pato o ten mana o ai e umalonga kangi le ka ele sa mai lima mai ilunga gongi mai ilalo fasisa o vai awa eke vabe pa ayu se e vai nge I mokle pa ave a so fusi pa nge I malanga lo ofuai pa ai le makua I pusi mau fa ma o pole rua wosi awa eke ngau pa se rua lima fai se high five le wala manga si vai a ngai roi le vai so mai tonu matonu lue mai lue fa no siva mai siva mai feula mai o ka so fomo vai lo manava fa me tonu siva mai siva mai so mai tonu matonu lue mai lue fa no siva mai siva mai feula mai o ka so fomo vai lo manava fa me tonu siva mai siva mai hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le wa se fulu ma le ono minuto te ai le se fulu ma le lua I le ria woli o le so for roile le la so se fulu ma le tolo. O le ding foi masino lo nei va le masino se te ma lua afe lua fa ma lo le folang ma lo le on sai. Ya malo fo I le fa malo lo si tuta ma fai va lo filima e pe o to fi ai lo o to pa ia ma lo o to ma malo fa jalo fa tu le pologramio la woli ma fonga boa si really July 5 la 15 ya to o pa ia le tua lo to swina li provaio le ona ta pena to fo mo soundinga I le fa ngol de vai aso ma lo le on sai ma lo le talo
e le mawhaiona tu ua pa anga masani ala tātou wala leo ta māmatina mātua tu I malamule panga I tono mo to malawa I o isi fo I o naya si antu e no whanga o lo tau si ai lo o tau soi fuama no lo ina langa tau fo I lea o nisi o lo tau fia I mautanga se ngasi ma lo le o no sai ma lo ya tau le lava papali se wha mulamuri se tau io e utangi I fo ia fo tuanga ali matu mai tai fo mai e o fa umi ele tātou mafutanga le ria tunu umalo lo. Malawa tu le ftelenga ia te mo le tō mafutanga mai le town ali la se uri mai fo ila wau le so ya la o tātou fa te se le tō ona fonga mua se uri le tu lai fa I le afia fineng ya se temi fo tātou asia stasi fo tautua awale fonga tau mafole atro I vai ainga o le ria wauli ya tātou tala I vai whanua I le tu lai tasi te pera mai ele sunga ya se yuli umalau leifi ya o nisi o vaenga ya na wa ele a si le fia ya le swinga le pe o na yai o le wa lua ve yasu talu na yel swinga le o le tanto por kalame ele ngata le taiao a manto mi le no tau leiva le sunga le wow ya manto sala fo o le tanto malu taiao te lenga ya te tiema le fia mai ivals fulma le lua ya o le to o no fonga mua mai le fulu luanga ilfa ya ona se antwaile le fionga ya le antaua ya le fionga ya pesta severe ya ma Isaac le fanga I le fitu tawalunga le fionga ya tento ya ma le uso fo ya sau ya fiafi mai le songa fua se ya ulia ya le aso fo wele ya ni sina su ya ngala I te pe o le fionga ya mai tanto ile ding fo I tau ya talo siolo e manuia o inu au fuala au a vele ingu au fuala au te mile le ya nei e ma kwa I ingu fuala le ya au fuala au ni te ua faina oe ya o leu tanto I le fai unga le riva yes les for really island toia e be e kau fa pasila I ki angisi mea e faingi me se lua pe kot Samo e felesi le e o mai la ia o le asasa ya mali pelepe I le kovinga mai fa fia se sole su masoia o le lava o le fosia I le fa sa fa akaki ai fonoa pe afa ye le kaulia pe ali go ma saukia fia poko fia no IKEA se le vale o mafia fia get you around let's go see what was snakes in the grass uncle gas le o le a sasa ia e la 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 au mai la ia ku mai uma o pua ngā wha pia mā mea ki ngā o e amoinga ku mai sei o se a venga mama whai le moko sia se ku mai sei o ka ngori ma iai ma ku waka lepe sasa ya ma lepe ai mai mo mai la whaafu I le ngai fo ki apo pe ua o vale ai Why you ma wangi kau fue ai le fa sale ai le fa sale ai Pausi oia a o lai su le lau ka mua a ka mo ma eva e ko si kali fo ia le kau pule mai o le fo I onga pasia I la u fo I ba ai ma ko se palanga kalangoa e pupula sa o mai ai se sasa ya ma le pe sasa Show
Te milo le wanchi le walu se fulu male ono minuto wo te nei le se fulu male lua. Ya sa de banyo le la tanto wo si siantu e ni si fo to to ma wo danga ile di vango le wo li wo la nga ye tu ye le to to ale tanto wala le mo le fonga to ma fo le tu. Da lo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wo sui ya ngila wa le kio. A eva mai ile se fulu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela Ja, o lewa lus fulu no minuto te nei le se fulu male lua tanto se sianto le vertellinga ja te dia. Ja, before je le fionga ja le lua i Aisha Hooch le tanto li poti le divango la oli va talvantu le vertellinga te dia ma no so po ma no nga lui. E poi diciamo che se pone fanno la tua parte di quello unico e poi poi contratto con il lavoro ma mai parlo di quello la faccia che diciamo per la qualità una faccia che ja devo usare questa passa la guardia e dei chat per lo porto sei male grida e ciao ya ile to our name para via para que dei o charata o charata so
Ma lo fa tai mai tau ina le fai o si pisi o le tautua le whaletua fo ia Evelina ma le tātou take away I nai o Tara I o te loa nai te lele manu le tunu nai a whea le tautua o le ni vaengo le awun ia si au mia bo le ase meni o le ni asfo I le titi Agora mato a pessoa, agora mato o house, agora ia le papapá. Se vai no agora ia vai na porta, você fica na posição na via da porta. Aí você me suportaram que eu não ia. Agora ia parte. Agora só ia vai salvo. E ia martelo botar uma puta no mas se leu tá perdendo ele para ninguém para ele. Agora na rua tá por isso. Eu não tô com só vai dar de que já tá o também. Também o meu essa que eu fui ali tu para tu abrir e aí a conta mostrar na semana eu vou deixar não sei o que se estava no piso para falar dele eu malo qual o meu mais eu falo o meu na passaporte eu vou assim para não ser eu vou falar e o meu mais eu vou eu vou falar com você ya o matula ya saudi zato kalma boy ya o kawa yo telo masena pina ya yo o kawa sa peli o safa sui sia o mengi ya a paso solo pianta tu a emane oli o lo fala ipi o le fua boa o le ya hoisi anga simo le fa ta prenda il stato prega Evelina per la pana te bawa mo yena una volta tu le Evelina le adesso o lo tela ma tu pa ta prenda ma o lo tua ma fa che po fa ma lo tua in lo lo ya poi allora po poi che po fa ma o ma tu fai anta supo voi la tu mo le chama ti ma tua e o lo po ta tu supo o fai ai vedeni o ta ya o ngasena na pi ona tautua toile Evelina ya se quando dei vai malasso con dei ngasena o ma se ma io o ngasena ma ya non to fa na volta tu e partini da lava te ma na pi o pasaria ya poi onda ya ta fo parami ya ine ya su se ma ya o lo fatto buria se non ta tu tu da lo ni to che lo da tu lo no ya ta pasta ya poi onda io fatto tutto un gatto una ma ole fai ma tu si do tago ya che lo fie la tu o giorno si più o taro o lo ia una volta tu Evelina e se metto pure ai o lo o giorno ta tu si ya pero ma o mai ta por causa sema ia ma lo fa tai te tia ioi masalo se au nei tau tuta ia ile tanto so ta inga le riva ngole a uli po le fa tu mulia fo le tau to mala una ngal fa tu ia Evelina ya male tanto o nanga idai o Tara ya e kanga dai kara fupe a titi e patoi ya va che la foto tu ia tai na se kala fa tu ia ai kala fa po ai ole se no so si le mai auto passo la tu tanto che mai a singa che ta portana più na ia ya ona ko i mo tanto ma tu ona nga te pudi la so papua ma la so dua ai ya quando for malo vai ia ma lo va tai ti tia io ia le da o le meta wale fa fonga medino tanto tu fo o le dai te dai o Tara ia wai le ma feo no misia na o lo wanga ia tu la vai lungo la vola wala le ma singa wo ko fe lo wai kala fu ngari titi quando passava tutto la papà tu quale no fuori già ia e ti dai
Matulog sa tubo, pinslog, pinana mo yun para ito. Yan sa wala ay ikaw tumapiana para matulaw trabaho. Senior firmato pinaluna. Basta sa wala mo sa lupa ro pasis. Ayaw niya sa lupa ito na sa. Yung ro sinatwa yung wala mo. Wala malutang mo. Masala wala ito o pa wala mo mal. So ang nakontrol sa pinagkabulosin yan sa wala yan. Matulog ito magtangan yan. O sa pala sumabi kung kasit pa nga pagpausin mo. Lili, malo fa tai ni te wi si vanga ta wolo e fia tala yai ele I tolu ngai dal tanto filo inga le vanga la olia tiji. Kwa kere se man bra do to so fa biga, e to la dama to so biga sa mo. Ya, o ko penal na. Sai pa ko pasa lawa. Ya, ko mo do, ko masuk sura ko ke ni ma ko ya so ni, ni era que nos para que ko so ko mo ma ko so fa ma ko pulingi. Bawat puringi mo le kila piap seu bango bale pai. Ya ingon kilo betua ai pa table ma tuwa no se man mo ka fo bata tuwa tru. Pa mo ya ora dia la sima tatu tru de so pa table ma tuwa no. Ja, so I foi ma ia manuia lo telenga ia titia e pe ne le tanto li potina in le divang ola o li fa malolo atu no le tau fa le tonu le titi ya o le na tanto so to inga no le tau fa ma lo bai ia winga le tau le fo ia so a woli o le a so for really o le wa tolu mala fa mi te te ai le a fo le se fulu ma le lua ala tanto se a tu se fa tunga le tanto wanga I mai a si ele to to mala udanga le fionga le lo li ia ngal malbana te ngal malbana male fale ta vale ole G mana wholesale orders Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa
Singo fonga mali na ole o vese le punia la va ai le divai ngole a woli amale tanto pese to fa ngoina a woi oe yo o le tu ila no fa malama ele se melele yo ale pe fuai lo la wa o lo winga ai o pi tu sa we mal pe fu ile ya no ve wai le o la pon ya le mena te fu tu ina ile o fai poni le ni vainta ale o esto mai tai e wol fai ala na me o le poni la vea ila poni lungo mena fa malama ele lo al tangantani o na nai po fere nga lu fa ko mai o por pesering lo ya la o po o la o marka male o poni sa ya le ya lo ka fsiri sa fo le li mangule magona ba e vela nga le riva ngola oli ya wa fa tasi mai fo inisio tanto malo ya o anga i fa tasi mai male fionga ila lo li ya ngal balbana tengal balbana le pulo le tutua mala undanga le jimara hose o do si fa tan van tu ile to sa se tolu lo fionga ila lo li be fo ile fionga ya tunai ya male fionga ya na nai malo le so i fu mo wi male lang yemma ya malo so i fu mo lang yemma man ya ko e whakaro fofo i le ngai kula ar kai au. Ia, i le markele le au whaafonga le Radio Samoa mai i koe fi or ke rope. Ia, war ngai le ki owa so o la langi ngaru. O le tūlangal nai ai ova ma le luas full mon tupu tau sanga o le tau tua. Ia, au le ngā ruenga whaatino pe ova ma le selau tau sanga. Ia. Well, everywhere, I mean. Ma lo so i fua manuia Samoa le whaatau sanga le nei tūlau le aso ma lo fo i le taptapo ai mai lawa maotai. Ia o sensino le atunu, le ngata i lea, au na tofia le tua so spata fai taulanga, so sto vini, ma tau te whaafelo, im whaatalo whaatu ma le ava ma le whaaloalo. Ia o au paanga masani lava o tātou whaatalutanoanga le tātou kampania le chimana, pe ona ia tātou paanga fo le neu tātou whaatase nei aso ono lo ese tātou wha moe moe, ia pe lava na sisina mai le fionga ia nai, ia le tau whailo le fo tamali o le atunu, ia e moni lava o le nephew al to vai mai pe makua ia fai amasung foi le fionga ia nai mol sila fia foi o la tau ia wala wiloa pena sila fia le tatou puni ia lava ia ele sunga le whawhiangainga ia lali pe teru mal fatua ai mai se foi ia o la tau lava ia pe ova ma le limas fulu mo tupu le tau tua i tūlanga tau musika ia ua matua foi le soifua i tūlanga tau musika ia foi le soifua ua matua ia ole yo taftafane ia ole ile tu tau whailo lea tamari, lea tātou te sesiva uma i lava i musika, ia so whai pēr i lunga o le tātou Radio Samoa, pa anga le tātou Radio Samoa, ia pē lava nei tātou pese masani lava a ato e walewa nola, ia ole le fionga ia po le sunga po ia junior pai lua pena lau sila fia i le musika mātou te whawheloa i ma whaatalo whatua nei tūla, ia uso musika nei tūla. Ja, ole tātou tau whai wha tālo whana, ole tātou wha tūli mana i le ni whaengo le awoli le tau sa se tolu. Ia, tonu ele utoi pōmala i le tūlanga fu e peo ni iai, ale wha au tau muli moli, a mata mai lava le asunga fuasi e ulia mai le. So, pauli tangata leo vai antu wa lau fionga le aloli, leo wha popo. Ole fionga iana nai. Ole fionga iana nai. Soli, ka ke vai e kulava, po e mai lea kai lunga le makawhanga. E se fo la fonga umi, e a tailo i po le ansa o ngā oia mea. O le tau popole la vai ai wai fo isi ana video e sa o fonga umi ai tate vai tu pe fa winga lua mai fo o ke mori mau aku la mai sa mo e se voi mai mau vai ai ke foi au i fantalo fa tu pele fionga yanda i wa le levana out mai nei e stasio fa tunga tuai le puliana va le wa toi tu fa sia la fionga nai After more have no, yeah, or leo fatu out melta to music video for MTV or le Avia Cariso, there's fa la wiloida por le luaso tarwai. Yeah, or tom fainga lava e fatino mai I ata ia le tatou pese. Ona e tele isi e le na fia fa longo ia o la fo e fia mata I visuals is a video. Ia o lea la o matu i ma se o tō rua malau whānau I Samoa. Which one? Sapu e nai la lea MTV. O lea la umana ia tō tele nisi wa
wa message mai fa mai mana ia pese fo le pese tuai o le fa toa faile o le music video le na nai o no le te lua fa tasi nei ma le fionga ia tunai ia o le fionga ia tunai o le sifo i lea tangata i se fo le te lau fonga umi e le ngata i fonga umi le ta e le tupa tabaita ai i fo i manga i fonga umi fo i o kako uso o le e tangata pe whenga tantu wat singa o lea ngā luenga antoa na nai ma tunai e si sa ngo pe ia nga ngai nga ko pole sa mako fa mka ya o le whenga tauna e umi le process ele na le atua pu elo ia ona to arula ia le si taimi e re taima ma fopo fea ia ata tauna ona fa ngaina mali ia o le taimi ia ele taimi e pu e tuai wa pongi sa wa saule ao fo ile wa poloka ile ia ona esela ia o folding o le aso mali a le sa amata me mtanga la ia e fa tari ala se te ale ia le Paulo fa cha me fa yento e fa wa pe le winga na tala ele se me e tasi pe lua aso e umiona ona poe le ia sa no ia lo jong tu nai wa nai ia wa o le ngai kai mi wa ma kan ka fa ingo fi case i le ma ko i nga wo ko ko mo fo i o le fo mo ma ia nga ngai o le pu ngai o le pes e ke le la va ia e o ma le ia lo ko ngi pu e le pes kasi ia e o le kala mo ngi ma ngi nga me ia e la ki fo i ngisi sa ia i ngai so ngi fo le sponsors me pe nga po lava ia o au ia i le kaiminga o loka lavanga unga au le kāleng. Māri. Era. Ai e maki vai kangaka. A wa a whapea ngā vai kaimi o le awhi ra vai pu e le pese. Le kasi, ia. A kuaku ia i malau MTV fo le refa mai ia pa ua ku le lima se rau. Ia. E le whai ngofi. Māri. Ia o aso fo ia sa fai le ia u ke unga fo le kaunga e suki le ia o le si fo ngā lo se rau pe ko se rau ia mau se vai fo e ki kilo mai kanga ko le ke u le ia e le fai ngo fier ka pe nga ngai me ngai o musika mai se lava pe a fa polo fesa lo le musika fai le me nga kai le ma fai me le ia wa wo ke le studio la ki wo fai ia ka ia ngai kai mi mari ia awale mawala le quality nga ngai e pe yo mga mia ka ko le professional ia a ka ko wolo la kulanga nga ia on ka ko ke palo le ko nga se rengi nga ia e o le ia lo ko ngi vai so le mai ai ma ia lo sa no ngai menna a ka ru la fa a ko ngo fier fengon me e fe anga po angi out me angi ai sa ula quality e kai ko uma ko ngi ko fitio ai fa mo mo la tulu pe sauli da se uia motunga fa fo ile va nga wo moni le mantu fo ye i fausia lo mai se so tasi ya fa pe mana o mia se ngaluenga le leima e ta pena mata pena au pela wa sa no le fionga nei le tulanga le tupe sauli le ia va o le ri ese tato pese utusia au kupela wa lu ka kupu nga pese na fais o le makwa fiu fai ka nga kupel bele awai po e mai e tele fie ai e anu leisi e fa pena lava le me ia matulanga fa pena o te fa mo ia o le i fai se tato CD ai wo fa mo ia mai wo te na mo leva foi lo ia a tau tu e tulanga tau musika e ala le so ani i tamali i tulanga tau sponsors vai fa pena e le fai ngo fiele la tonga venga pa wale la ngona fa no foi le o le taime lo 12 pc ona saule o fai tionga o e peta sin na me e se foi le ia e pe mana ia lava a fa pela le fi fai tio ia tu si sa pc siria ia le si ku fai kanga ia o ma e pe yo o ma ko mo le punya lava ai ke le lava inga o i mengi original ai e va ku foi le producer e fiu fo le producer e ka u fa konkongu le mea o mai le o se pese nga fa longo mo ai o singa fa inka ia e fai fo fai nga leo ia wa u e pa u ia wa ko nga ia o kamo ia e si fonga fo o le ko inga ngai ia ai pe ia e se le fo ia pe o nga o le ma ko nga mo le ma o ku manga ngai e le fai ngofi pe ka ko apa lo e fai ia le musika le menga ka
Nele, malo fa trai. Ya ole meta wale wa mai mo ma fa funga mai ele ta tu tu. Ya wai fai fo le ta ia o e ta po. Ai pito silia la na fai tiol mol tanga ta vo le nga o sa vi wala nga me le ye. Fa ala nga fai la ukala. Wai o fai mo fio le mele o fai tio. Na lo tango I vala telefonita ila o ma kwa le fia le ankonga e po e mai ai va mai o la me wa sa wo foi lunga pai mala fai lunga o ko ala nga ngo fongo fo ala nga mele o la sfo tonga mo ila to ia nei ya mana ya fa tuanga le fa tu ia fionga ngan man ya o la right to so Ea au mai, e au ngā fo fai kionga. Ia. E au ngā fo fai kionga isi keimi. E vai e le fai musika. Mai. E au ngā fo mo le mā kopi ko la au. Wa e sira fia fo e wherangulangu wa ia musika ringe keimi. E fo musika ua whakala le i ele au fai pese. O ngā whiako mai a whamakalanga wa sau a fo i le maranganga e wale kauka mani I fa mani la so o inga foi la nga I fai kionga se kau fa fangu le o pepese le ai le fa pe nga le fai ngol musika e ka kau ngai ngi fe au ka ua ia ma se fa siringa ma lo si ala I fa fukunga mani malo fa tang ia o le la o tanto ye ne le tampe daina wa umal MTV umal pueina le pese tu fa singalo no wing o le la promote le pese o le stona ini ya antonu ele toi po mala ele o fionga la no le I mal fa moi o le maslin olin ya wa le va ietu o le ala vai fa popo mai alo pe pesio le tu mal fa moi a taia o le tulanga nai fo ye pele fa tai mal bi inga ile li la ngona fo le fa tau va o no lo va ia pele to tele o le paia mal malu tamali I fo ile tulanga tau musika ia o lo bala o mai pe ma ia ai o le tulanga fo I fa tai ai ia o aulo ia o pe o tu lava le fa fonga foi tu lo le fai musika ia e pe o tamatua ia le foi wa ta fa ta noina mama tu nga lu fa tasi I le fa moi ma le foi e va ai lo la le tu langa foi le pen masani fa punga le atato e ta alo lava ta ma uso ia sila ia o ese uma lava po fea nga I mai ai o le scopa ia o sanele pe foi nga mai Sanga. Ya o tulanga va pena ya o malisi ya o le o falele ya malisi de fiala tunu o to fanga o le afuele o le hetkiona ile la falta sanga ya o le la falta sanga la hetkiona semis se oficial tape ya pelan fa fonga o le au mo fa talanga o le ese umo me o loanga I mai ai o mai la bale nganga tasi o le lango ma so soani leisi pena yel fa moi pe la bala na ta ua o le nei fa moi wai lalo o le fa malu ale tatu malisi o le tu la mai le fionga ya le malu se mo setiti o ia le na o le presidente al tatu malisi ya o nei tonu o kilani o ia le na o avea matatu MC I le poa le a taiao ia le ngata ile ia o lo fa pena fa tasi mai mal tapo inga ale fionga sui presidente ya mataia pa pena fo le fatama ya tui maunga le fionga ya to le foa ia male failautusi tui fasina ia male la tu lau o le fa pena on fa tasi mai male fionga tau ili a wale fa moi ata ya a wa o fa moi le wo fa to luina le ele maslin olins fa pena le tato lau ale malisi le link malo fa tai o lo winga la o le na mi to wan tu fu le amatanga la fionga le loli e pe o le fa lulu le tanto por kala me le aso tai o sunga ya DJ Dave ya mi sei le to mi tai fo ya to fanga meke o le stulanga o ile tianga por kala me mo le fia tai Whaptai, o le tūlanga isa whapea e whaatasi mai le matotai taia po le matotai komiti le sunga ya T-Day Dave. A leo te wai atu o le taunu mai ia. A o le whaua taunu mai le mato te utupe le sunga te oloa le mato maftanga le fionga e fonti ia. Ai o peo la tūna le sa whapea whaatasi mai. Ai o le pokalame o la whapea nana whaatatia le se isi o le taimi mai ai o na sa whai o na ilo le pea mai le tatu whatatanoanga
o le ftai lo le pokala me atai au te masalo po e tal se fulu a mata tatou fa fianga po no tele ona i tamama tina matua ia e fa so tai mai e fia i loa po le ale tai me pese nai e le vini mai ke tamama tina matua pia fa fonga i pese tua ia puni ala va mai fa pena ia ai o la tofo ia fia siva fo il tatou le fionga nei ma tatou fa fianga pen fa fonga i lungo le litio ia pela la tam fa ia va be amata le tatou pokala le link malo fa tenga le tra mo lo so tenga ma le so ga DJ Dave lo tau mo fai mai lava io ia tau fo no tau si la fia o mene o mafutanga ia le timi tau sa la titi fo le timi ko fa ko ko ia si la fia tu na ia au ke o kala mo voile le se me o lo ia o ke lo fo ngi mafutanga wala usi la fia sama o kala mo ai fo sama o te o le so ke le sko nga le o te le mama na pole mo e kauli e kali o la aka e mai o ia se o man wa ia le me ale aka ko sama a fesidi na aka ia a lo kom fa yo kali ia a wa ke pole foi fonga mua e o mai lava foi a si vai nga ia o nga fa ole e o lo fangonga ole tulanga tau la fa watu sauno o tulanga ala tu o la fionga o la talainga o le MC le stele le a se man e le uche tau te ia ile so ia le fionga ia nanai ma sa lo peo le se mele si la fia nanai do fa mo ele what a piece of first waltz akusa ole finga lo seu ma wa ule si pai le fai ka ofesidia ole le anga ole ngiga ko seu mang ko foi ka ku sa mo e maro spai ole ai man ko fo oro ka sengi se manu la fta lai fa le ton wai na ole ele o do to ele o si la tu nu na la e pa ai le lo ofisi di sa o pe le wa fi o mai ya tai il mat committee ya le sunga ya ti dei tre pa penale le kau sala fo yo kako por kalame le ia langa na wa tang mai le sa le sunga ile tai le vai ngola ni ai o ke langa le la fa e mola ki ku ngai vai ngai ai se i fisu ya yang le kan ko vai ngai ile nai tu le vai yang ko fo i me ena ia to fi sta tu tala ile nei vai ngole ha wo le wa to 5 minute ya ona dale o le July tasi au da tu tala i vai fanua mai a se yuli e tolu sulo fe tala le tino tu pe what's up pena le digicel mo lana fa pitoa e fi so so ni ai le tonga tala so i fanga wa nei e tolu fa ilo tu pe ta i lima se lau tala cash o le a se ina ya so fo wele tasi mo ni silama au se talia fa tau so top up lus fu tala pe silia tu mai fale o lo masani pe la fo foi online i le digicel Pacific o le mo le o lo wa no i le se e tanga va fo i pe a lafo so seleni le my cash ale digicel i Samoa e whaunga le ClickX Pacific. Morisi whaamtalanga wala au le ovor se lau tolu fa lua tolu. Seki a digicel. Ta alofa Samoa. I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Toto mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo ni fo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Mo so mana onga tau palamba po le kesi wala au loa le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha pipi ina ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia Wins Quotes. Wala au loa fui maono mai upulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le olua tasi fitu iwa tasi lua. Olua tasi fitu iwa tasi lua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whasilanga e tō se aile se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga.
Ua te tala le la fou o le Deals Direct i le aso tofi aso lua se fulu iwa o kuso i le tuatusi limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. E te mawai o loa mo loma o ta pei o mea fale, umukuka, ka peta, mea whaingaluenga, maisi telo o loa. Vala au loa le Deals Direct i le lua tasi wha iwa fitu o. Lua tasi wha iwa fitu o. Tatala fitu aso mai le iwa li taiao i le fitu la fiafi i le limas fulu Love Grove Crescent i o Tara. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Tunine uli fa fongomele tunu tala mo le nei foi aso mo le jo Samoa sei mai votoro amo tala tomoa ta paina pulenga company kilinge foi ni ala tu wa o ngai nganu on o la fonga fa no lanu le finga le Samoa fa tio foi di poti Samoa se me fa vale tu pula amo le fono malo le ta pulenga ma ta longa ma mulu le upa Joseph Swali e teu na atpe a wai ile malanga ta milo ale wallabies fa fobaya il fallo telino tala mole nei tulan sa longa ya pula ngos company kilinge fa mai no fa i Wellington e fa yeni la to wa o ngata ia nganu tuluai le fa ngai no le ngana fa ilunga tangata ma fa ilunga lanu sa fa ya intinga te fa ngaru sa moa o le fa tuanga sa fa ya le temi sa fa ya ile lo ngar pula ngos o tanga ngaru nga pol Employment Relations Authority esa mawai o pula company ale ISS Facility Services Limited. Tala to fasino ini to whaingaru na sa moe whapea o auto ka ngaka ia pole you people. Il company ISS, that's your company to tuapiru tele ni sila. Sa waile pule ngo ngalu nga ile mata upu ina ua fai tio ia le awala pisi ia Paulima Lavea na tapu restara ma peti pesefoti ini fa upunga fa ilunga lanu sa talafo ia ila tone. Ta fai tio foi la vea sa le sao ona fa malo lo ia malana ngaruenga ma ia tapa ile toi fa fa ngaruenga ino ia mase tau ia tongatu ilana ngaruenga ono lucio tupe prere meta abu sali lima ya au sore ro afe mare fotasi ta wai o supervisor ia Lina Dole sa popole ni pusala pisi patino ele kiriena e piona tau fa yo fa tasi ma la vea stikia ole temina sa tu ia la vea sa fa ia ni fa opunga Dole aga ngai Samoa ma ia tapa ia ora faia ia itu ai ngo fam talanga mulia nei le vaso ma fa malo lo ia la vea malana ngaruenga ta faria ia la vea sa fa au na faia la fo fa ngala no do e ngai tanga te sa mo e pio na ia fa sino ai ile o do tangata na o se le fa alo ma fa wa ia na ia la fo fa punga ia sta tasi ole
inga Samoans. Matua ia tangata Samoa e pā ie ngā o le ngongo fasolo nai lore whai o ni ngā ruenga. O ni tua inga sa te ena malo se pule o le company. E sa whai ar pai unga le sui o le pulenga Claire English. E tu e whawhai ngā ruenga i ala mea ma te tongi ele se purfitua wheta la. O no maftianga ma le wha amtanga sa iai. Ma le wha manu olio na langona ma le wha te eina au no ma le tonu. O le stara ma pesa 40 sa tāpā fo i te tawara tongi ai le ta i mawhita la. O ni taui, o ni mawhatianga manu o loto ma le wha mātanga aina. O tu singa le tala whaara tau o le tupe o whailo ai. Tālongo ina e le malo e le tau o tele o benefiti o le ola malo loina. E maua mai le poro kalame o mea ai maua fua mo tomatia o ngai i masina. Ai le whaia le whai unga e whai tikia lona whatu penga. O le tūlanga ua māua mai se suenga o sauni alo miena o lo māua e foi. Ia le whaale le ia tili o taunu unga le lei inisio a onga e awa i le porkalame le ka ora ka ako. O le suenga sa fua alo mia le masino i unia pitai o lo tau fiu pia pēr. E pitai tustu singo le talawhara tau o le tupe sa alo mia le vasto nei. Sa whasino i vaenga sa mua maua mai le suenga. Ta wae se whamatalanga tia sa awinatu le tomata e ministawa o onga Erica Stanford. O ta wae, o i unga ua manuae, ua langolanga o ai whamasengan sa iai muamuatu i le au ngā o le porkalame. Ma tilo ai fo isio benefiti o le porkalame. E au fiare whaare le ia tilo o onga au sea, ma le tau o le lautele o fi whasoai o whamarianga. E au fiare le ia to le noku le lei ma toa o tamaitia onga. Ma mawhai o nā wai ngā yo inga maa o onga i te tono potua onga, e peona whae loain. Inisio a onga le CEO i unga le lei, e iai to mai o tamaitia onga. Ta wai fo i le tisu singa, o se tari fai tau ma ia onga mo taula, ia i le tau o tele o le porkalame o me ai maua fo i tamaitia onga. I le tele ai, o le fia mo e tamaiti, ai maisai, le ola malo roina. O se polo ke ti fo tau la i le whaelo te inga matale ni whaavaya rei tu whaafine te o tasi wa mantena rei le tu malo Hawke's Bay. O le porkalame uailo ai ole le lumanai, o se porkalame sa amta ina le tamata i sa manu malo le tau le mis whaafine sa moa, e ne kaio. O le porkalame o lo tau la i ai le o ina tupulanga ta sa moa, e winga i o natu tupuanga, ma whaalau te leina whaalinga o ato tūmanga nu e pe ona samina ma sa afi ai o lato whaasino mga mata ina. O le manuia sa afuafoina e whaailo aina māramalama e winga ilu i tau o whitea i ma whaafine te tō tasi. Ma whaafai le tele ato le māramalama o le tāua o le lato sao ia sa moa. Whaali e kaio o le whaatupula i o le numero o ngai tūmanga nu i au kilani o whaalo te tele nai oi e whaavai le porkalame i Hawke's Bay. Ma i tau ai o le porkalame a le numana i Siva Academy, ta wha o Sofia le whaavaina i le tele o a ongo le Siva i au kilani, te porkalame e le o iai Hawke's Bay, ma manatu ai au inatu mō whanau o Samoa i le ai tulangi. O le Vastalwai sa ta tala alo iai le porkalame pio na a waitanga to le tunu, ma na au lango. O whaari e whamasino si ni e whamasino awa o Samoa i o nā tungalunga, i le leo se wharpui mo tu pulanga talvou iam tangata matu talvou i te tonu le tunu. O le vasare sa fasala e Justice Vui Clarence Nelson is tangata talvou so tu la fono i le tonu tau sanga non wha amaro siolo na lava kasengi. Ta ia whaari ai o se tūlanga e le manuia, o le loo toi ai o se whare pui e pe o le no fuanga i o lo manu i manu le whanua, e tauwhi ai tu pulanga ma tangata talvou so tu la fono. E taimi o mawai sa wha amtala e Justice Vui, ia le tūlanga e loka ai tūpulanga i le wharepui tanu malala. O ni tangata soli tūla fono ma ia whātusai nai, o peo ni meola e loka i le tonu o pā i lea wharepui. O te pula ua tuina i lau paini poti e ka vai le fono tanga tai o maro le te apulenga i sa mo le masina foni te pula a whavale valea. Ma whetena ia i male alanga le malo i le tau o le whatemo klasi. O le tūlanga le sa whaali e le astofi, a le au tūstala i sa moa. I le tūla ua whātonu ale lo minga ale Samoa Observer. O lo whai tio i nai fo i le tomo whainga ale malo. E whaatapula a whaasala launga o le whono tanga ale Jockum. I le whai ngoa o se poi fo linga o le saolotonga o lo minga whaasala launga. Ma te mo kalasi ma le saolotonga mana te whalia. O le whaala apuruputonga malo le tau pulenga i lima simale ona sui a wai. Ma i le tunu piru tō tele le rolangi o initia i te motu pitola i titi i le Pasifiko Tuvalu. E ka vai le tu sa male lua te si male fitu piliono tangata.
ma le folu tanga le taolanga ia pia sa mo sifo a Octopia i le masina fo ya Octopia o le ave ma se fa mo nga pito te atu le o faia i le tunu le poni sia Aria le presidente o le social autistala sta mo le George Langi ke soma i le va tala le Perna News se me fa vale o faia le committee ma o tu se tunel tama tai pare mia pe na ve mte uro ngalo ng fatino le fono ma no rita pulenga tu sa mane te pula o lo la tu tom foi foi e fia ma o le copio te ia lo ma lo le ta pulenga e pe na fa ia ia te fono le committee e fa vai ai la tu fai unga lo ngai ke somo le va ngo tala le tala mo online o nei te pula o le fia ai mo fa nga ma lo e pe na ta o te tonu fa te mo kalasi fa maoni male longo atu la to Italonga wa fali Joseph Swali mai alamo no longo ia ta pena la nato mo le awe atu malanga ta milo la loka pila wala pisa Australian fai ungole nei tu sanga ai ni talo la se talonga o loka pisi ni o le fitu pulo le kala pulika le roster sama mulu sana pam talanga le so na fi atalo no ila fini poti a sa ni atu mo le talonga ile so mo le Panthers alan kala pule mo le Panthers e lo ile awe austia tamu sanga stu nga champignon NRL Swali ia rusu fita rusu testa sanga saya sai ni se fenga inga mali uni la kapi Australia 5 milion tala mo fenga inga tutu sak se tanga te pito te tongi tele atu le tala ngore la kapi Australia ia matol tau sana telwai ma ole alo ia yo na liliu la kapi uni pe amaia ta mo sanga litel NRL lo fasolone ia pitai ol fatale no anga la sona na visa mamulo i sana tala le ole awa ya tu le malanga le Wallabies le tu matu ole hemisphere o fili nele o Black Ferns in New Zealand mo talo mo tele male rosa mo moenga ni le vavela start em ni New Twickenham Britania o le wingi power Asia le ti inga o te liu to sumale lima mo talo le tulanga wingi to mo tao ina o to maria mai manu o sa fielo na tuli vai o sana rua talo o foi te uli o talo te tono le luto sanga ono le manoa o lana talo nga fa va malo muri sa talo e so nga champini mori por langir malai Eden Park o kelani ma engelani le raf mare flua le fa lu e na score the official son ye manu le Black Ferns le champini o le Black Ferns la clear Renee Holmes e chalete inga longo i pulo tu le mapu atai I Silver Brunt Rua Hei Demand o kapiteni lango Caitlin Bahakolo Hannah King Maya Joseph Kaipo Olsen Baker Kennedy Tukuafu kapiteni lango foi le Liana Mikaeli To'u Mayaka Wana Kaulani Ruse Alana Bremna Tanya Kaloni Vale Georgia Ponsonby Chris Veliko Faroleo Atlanta Lolohea Kate Henwood Ambi Rule Maama Moonia Vaipulu Leila Sai Iritana Ohaya Amy Dublazes Ma Ruby Tui o Faboni and El President o le Social Fight Piling Alalangi le World Boxing Association for WBA ile Oceania fill-in match wala tu to ilo nela tor fusuanga le John Parker ni Silam Aliveretti Kauyasta o fiti le Bastolway Hamilton e beona kaliai te ola mai le email le Johnny Silam Pacific o fari e match o ye tal sanga ina se Sonia Famasino fusuanga fa va malo ile to ilo no le ata mo fo ina nyola tu ngona kaliai se fai jonga a fama ana ali le pule more fa ya onga a Kauyasa o ali ngafa mafusu anga Kauyasa ni chilenei sa tu si amash e ta paise for flanga ele se manu malo por no contest ai petro fa solo mo le manu malo John Parker se sengo fai unga fa masino sa yai e to ruo fa masino sa ave manu malo ya Parker o fa masino non tolu dai ave manu malo ya Kauyasa ino fitau ile to le fusil WBA Oceania o lo avanoa fari ai ali o fa masino to lua ia aden Adrian Fatu ele so na tau le ia ve ai ma fa masino WBA ma ele o fitau mo fa masino WBA se fuso nga tele ya ma le fa masino ya Jojanika ilo na fitlinga o se fa masino se me talia ia awai na o le fuso nga fa professor sa fa masino ai mesi ole uso le tama fusu David Ika le pule rupesori ai la Joseph Packer le uso John Packer ai o fari ai ali o se fai unga mo tuai fai tu au ai o fari ne mas ai mo se fai jonga mai ali tu so mai fai unga le fusu anga mai tapa ai ali e la fotu le ato le fusu anga o mai ona ye to ilo ina le fusu anga mo ye tapa ai si fa masino fusu anga fa va malo e tofa e tiro le fusu anga ma au natu ya te le lato score
e so tasi ua mai ona awina atu lana skoa ai oro whaatali skoa ai si wha masino e wha moe mau atu ai re i o i re whai unga o le nei vai aso tala nal nei oli a lofo le islesi mai e iai pele file mui tata uma soi foia 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mula antulanga nga wha taila sunga ia se uli umlau leifi mo an tātou tala e le ngata i le ria wauli a o le rifo i viaso toi tuli mai i le wauli o le sunga fua o le vai aso fau. Toi wha tala vantu le rifai o le wauli lau mai mo malau wha funga anga e o lo wha ua pēr le tātou wha talanga ma le fionga i le alo li i le li pula le tautu malau danga a le jimara ho se oros ai fifi telele nganga i le rifai o le aso le watau mai nisi o tātou malo wha alo ngia le sunga ia DJ Dave va befoi ya le tumita ia to fanga meke ya malo le sopo malo le unsai mai le riva ngo le awol aro sai fo se humano ya fa malo lu atu pisi foi la wala ndei o uli fa tal fa fo ile tato atu nu ne fiafi apele fo ya ngama ya tal fa fo ile fa talinga se humano fa pele fa fonga ngal malo la tunu ya wa ule fa ke ia nge ia fa kope melo wali ia ka ko alwi fa pe ya te fa malo fa talo fa sa molo tunu pele nei tu la laso ya pe la fo ina after ngai ya se man ya onisi o tamali onisi fo pe la van silfia mai lava fo ya tatu fa sa longa lo fa pe lava ona fa lo ato le sunga ya Dave o le matou tai le na o le matou tai komiti o tu fa singa le o le malisi musika tu lai mai ya pe ona ile fa moe wa laina matou fa tasi ya o le ngang fia ma le ngang fa tai ya o le fo wa tu mai le tau au o le queen o le musika le nei foi vai tau pe lava na fa lo ai le vai aso atoa ya o se tasi le o tamai tai o tamali fo le o le nei fo tu langa tau musika ile to tau fa ilo fo ile tu langa wa ya ile le tu langa o la musika ya le tu mai tau au matou te ngalo lue fatasi ia e o lo sawe foi mo no pule ia manino lava me ana ia se isa no ia wa lo fionga le na tantia le tanto polgala me ia le na isa no se tau no mai le pule o tofaka ia tanto tal no fa lila ia le o te masalo le sa fa pera se fa ise matou ele ia se taimi se da bele tatou pokalami ai la sunga te te masalo la fa petal se fudu ala amatalia tatu on to tele o na tamama tina matua o lo fa pena ona so tai mai le ile tulanga fo ile toi fia fa fonga i vai taule a foi pese le sa request mai ya yo te lole per pese le so yan nai o le analese no to si fa tunga fa pe ona numero tasi na foi termina au ki mai il pesina le punia lava male pesele non fa tu tini foi le sala fio ia tau sala o tasi na fa tu ia pesina le mo le sen dai ia pe fa tu nga ia la talinga foi le o to fa pe nana request mai nisi o tamama tina matua pe no ta o ta tu fa ta tonanga o te ele request mangi kenga request mai ya ko inga malo mako ya na ya watato mena na ilo ai la le mau ole oa ole ngangana lo fa nga inisio o fa tunga al punia lava ya ele tu ala lo fo ya inisio musika ya ole no fo ya tatu out in sina lo to fia fa fongai ya ole tupulanga lava la to ya pe ole tulanga na lo yai ya ole wasila fia uma lava sei sauno batu le sunga matu tai le tulanga ya ti fa mole lama ya mo le foi le nganga fa tai le foi alo la tinu lo se se yuli Mr T fa pena fa no ina melona lona time la nta le ole fa lo ina fo lan taleni a wala lang ina foi le fa mo el malisi ya mo le foi nganga fa tai se usa spice ola na men chapo o ia lo fa peona ia sponsor ina ia fa mo le usa Mr T ilanga malanga ta milo ni niusila ia fa tai lava mole tuina mai lava noa e fa fie foi le usa Mr T e lava Mr T o le alo le maris ia langa o lo me fa pe ia ta to e alo lava fa business ia mole to langa fa tai le usa spice mole lava noa mo fie fa tai lava
Leli, ya, malo fa tanya ole al fa solo ngo tanto pese le fiafi wa lo te tau vai atu. Pese le lo na malo lo Rose la to yesi o la sa lo pese le falsa. O Prince Tuiteka, Rose, a fwele le Tomenico, ia pena lau se da fia, ia le sunga ia Rose, ia le tasi fo i o tamali i se ilonga lava o ngang tu lau lava whaafonga, se ilonga o makua i le iloan kangaka meo laka, wha pese Rose, ia lo na winga ia pe wata ape fo, ia wha pese Rose i lea fiafi, wha atoa i tatou numera, i le tu ala loa fo i le tasi leo tamali, ia le tatou onga i peilawan sila fia, pena ta ua le fionga ya Seiuli po Mr. T ia o le tasi na Marcelino pen sila mai fo i le tatu toninga o lo fa penana la ia to le tatu no fonga fo ine ditula ia o tama o Marcelino le mato tai o Marcelino fo i le fionga fo i pena ia ale fo o Marcelino atoi mamana nai o mana tadialan application ia ai o le mato Marcelino le wale va foi na yai yo le wa sila mai nei tu fa peses yo Marcelino Olins le pena na taula mo tu fa singo le fa moi i la lo fa malu le tato malisi por tato lau ale malisi mo pa New Zealand Samoa Leli malo fa dai lo do winga line tau na tale fia o matala fa to tau do wan tu pa ia malo Samoa le via fia te yo te lo charge fulu le va pena matala fai to al tatu kala por fie paptoi leiva oye poliva tale vo matala ia te lor se fula mtsai iria tatu fa mo tulanga na ye o te masalo la o leo tu te la vana ya sinsina le o fa avala mai o le tali vo matala tatu fai to ai mana tua fo ia fa mole tu lo lava o le fa mo lo yai le tatu fa mo i la fiafi le o te masalo po leono le fa le fiafi amatai o le amata mai le mota Samoa o le tatu tausala a skopa o le fa penan fa tasi e toile malisi ma wa fo le lango ino le vaenga ia bala watu ma talo atu fo i maftanga ma sani lava me se fo ia onga ele ngata fo ilea la wa tele ma pa ia na o tawina le tatu wa onga skopa tatu lango e me se fo i wompa anga tatu felo ina ile mota Samoa wa le tausala al fa mo le fionga ia le pepe le prestene ia ma mamalo le tatu lau ia ele ngata ile o le maftanga malosi al skopa ia ona tatu wa nga isa o mai lava le na i nei ile tatu fia night club ia imana tua foila e tatala foila skopa la tu si pasano la tanga o le tatu fa mo mal falo ia ma lo fa tai ma lo le sound le riva ngola woli te lo ia o mandino ia le manto le vai ia tulanga ia ele o mia sufi ngalo muli lo fionga le no liva before ia le tatu malanga le sunga ia DJ Dave Andrew pa Yusuf ia to fanga te lo te mo lo tanto filo e le tatu al radio Samoa ia mia sufi ngalo mo fa mo ile fiafi Faftai mo la manoa. Ia, pauale o kaluai o lo auai mai le famoi moia le aonga molunga nge ia. O ko kele ngai o exa ia nga so ia o le alanga dinga. Ai pauale. Ale fautuanga ia wale por kalamea tai ao ia. Se fa le tele voila u sa no nga o le fa fonga mai sto ino tu naiva mole tofa e con capa che fa lua ia o te masalo le la misa ko ia de yo fa ia le ia o mai alo firgano lo fionga le no li mole si la fia le tru ia mo tulunga il tanto filo inga le so ia aile i batua se matu famtalanga mo lava ona toi moli le faftai le liu fata unuina le fo ni fa mo le so a me se fo tape nei na mo wa tai au o le nganga fo i le fai lava tu ala loina ta tu a special kiss pe ona ile tu lo lava le tu fini yo tafani le tu fanga ia wolo fo ima ile musika mtulanga fa pena matu te faftai ai lo tu ina mai lo tau au le ngata ilea ele to tau failo ya tamali o le tunu pe ona ele sunga ya Mr. T po le fionga ya Seiuli ia tama matu musika ile fionga fo ia nanai ma le tato puni ala vaa ia moni lava o tausonga ia pela van sila ino fatni ia onto ba o se anko o mele o pe o matua ia ia ai o tulanga ele tu ala lo fo pe tai fale lo to lang su fo i pe na ele fa moi a tai auf mo de 25 tai tele lava ila o fionga ananai ma le tato puni ala vaa ia ai
o si o mauso ya tune vai lua le tulo le swafa ya wasila fia wa lo foi wasila foi ya to tele ma ia man mamalu ma to te fui fata sila ba ai le fai lava na fai titi ele ngang faptai lo fai uso ma lo lava faptai foi musika matango fie o lo fa pena na ona ba le ia i te lo tamai tai o le tatu watunu ia vai fa pe foi no ele fai foi ona fa ngaloina le sunga ne ya table ile tulanga o le nau foi ya wale ma lisi ma le tulanga le anga iluma ia e ma lo bol po foi le la fa pena ona fa ele ma to engagement na ai sa mo le tunu pele avelo leo fa tau vai fai ma fonga tau moli ile mato taitai le sunga ya dide to low lava foi pa ia ma swafa ile ngata leo lo fata me foi le fionga ya fonti Edwin o le mato te tupe ya fa pe fo ia pa ia ma mamalu o ila to uma lava la fa pe na ona mato le po atao mana umia lau lango Samoa ai le ngata ilea pa pe na lau no talo ia o sinsino ala tunu matou te talia lo matou te balau atu ma le whaloalo tātu ma liu masu mai a wapo a tai au whapenala whamonianga Samoa vaenga masani lava i lem whai lava o na e manuia se whaiva pe alia tapua ia matou te talo tuai whaftai tele le Radio Samoa lau talainga se manu ia e o lava tausanga masau tausanga tate wheleo i lava le umalu kukuafi ia o le mea lava masani ai ai o se wanga foi mtatalienga i lunga le fone ia ala leo le ase au nanga o le afisa matou pamtalanga o papa lau silsila po lau whawhanga Samoa a vea lo whatau waa a vea lo nei le taua e matou te whaalalalo tuai a waso matou se longo mai tātou wheloa i lunga o tātou telefoni pe ana masania le tātou unanga jimana ai mol taiminei whaasoi fuia ba lo fa tanto tasi ale sili ole sili mele sunga le pole ngal mana la le mafu angol tātou fa mo le le sto nei ya pe ona tapena mai ai mo faisi levo tapena mai le fa mo le angar o le whaftai tele matango fie le tūlanga lo iai o le tapenanga lea ina ua mai a mai le se lautau sanga mai Samoa o lea sa wai mantua fo iava mo le sila fia o i lato umala walo sila mai a malisi o le sunga ya teimna tu fatasia le na mai Samoa le request and final tu fatasia le consiti na le sa fa se lautau sanga tamtuai sa o mea umalava na whaatino ma malanga mea umalava e le i tongia e le aonga po le tātou maftanga sa tongi lava e teibla mea umalava ono o lona nganga ina ia whaise mea maana ia mo le tātou laumua. Lea la na mātou e whatalatano ai ia wa ile nganga i tau foina a mata i nei New Zealand. Sa tuatu le nganga ma le talsanga i le tātou mopa ia ai uilea sa whapenana sa uno mai le fionga le pestene pisi tele lato ai pe mafaina tu mai ngā lulue le tātou Maslin Olins o ai lo to tele lato o whainga luenga po i lato e whaina whatino ina ai o la awha penanta pua ai malangolango ai ia baenga masani la na o le tūlanga la taimi nei o le se leni o lo mawai o la awha pena o na vailuaina lea a ngā il Maslin Olins a wala to walo mwhanau il whaiunga tau sanga i lato ia mal se leni ave a ngā il tātou lau le mopa o le inga na lewa iai a se man le ma lo fa tai e le lava le Sicilia ma mai ma lo fa tai ma lo le tapena tau na ia ma tu fa pe tu ia uli masau le fa mo le fia tai au ia wale amata mai tanto inai le Mount Samoa le fa mo tama tini toi o kolisi Samoa ia to lunga mai na ila kala po le fia tau le fia tai au yo ai to tasi lava a o ila to na fa sili fo ya o e wa tato wa malis ya saule mai lau kupe ai no le makafoinga kui ka ai kui ku mai ko na tu lo le fa fa sa mo ai malo fa tai malo o le na o sili ma fa fonga le tanto to o le nei vai ngole a woli le fionga le lo li o le sunga ya DJ Dave o le to fine ya to fonga meke ya anto e mriso tamali e pe na ai mai le vai ya so le fionga ya tunai Matia Junior vai lua le manolo ai masi ya pe fo ya le fionga ya nai vialani Peteru ia utelelo ia nai po le sitseni New Zealand po le me e o la walu yo e felava nga ma Donald Trump ia awa fo ia le palo te tele le malo a Amerika i le fai ungo le rei sanga hey hey la malisi o la upulele
ole tama o si o tala angalena watu puola la la lumanai wolu vale mai fetama itai famano yanga wasasa amai lelangi wati afau maso o se tasi for tonu leng July tasi le ri vai ngola wolia he joy fa tala fa to me fa malo July mai momala fa funganga ile nei vai ngola tua le radio samo tasi li vai tolu mo fa va tai file la malisio la pulelea le fionga tu le mati junior vai lua before le fionga ya ngalbalbana tengalbalbana malai ta to fa tungala da ya wa tala fionga le nina va malang yan tu ile tua mala ona nga le Enterprise Motor Group in Marukau Limba Fiora MCA Lunga o le Great South Road fi fila kanga o leo fa tasi mele sunga ya Jerry Kuhn wa fo ile fa manantu mo itanto ile nganta mo le ya woli ya fa befo ile nganta le fa ngol de ve so fa malo le fa faiva malo le tawa tai malo ga lu ele sunga Jerry ya fa tala fa tu fo le sunga le tula le so se man o te lo o fais no pisi termine ya ole tulanga na fa mano lu on to ele valo sunga Jerry o te lo wa le vana ifia o tu na le Burger King ya fa mano wa ile nga nga ya le Burger King ole wa ke a maule le sfuru male lo ai ono sai mai wala va ka o le kofe mal fangu vai ngi yeso mano lu zawa ya fa tai mo le mato no le tula se manu ya fa pe for fatalo facto le malmal pa io si o tato no o lo ka pena fa fonga mai le tula le so ya malo la nga lu o le tulanga lo ye fo ile tato sauni atu fo imo le tulanga ole wiki India o lo fa wa pela mato promotion lo ile terminate le afedi masala le mako cash bonus le fa wa pel terminate so man le malo no yo tanga tol tato tuno o fa pena tio mai fo imo fa taula to sa ema mo fo fa man yang le so sta vale la voi lungo le mato lo so al nei a fa tanta vale na mo re afedi masala ile fa pe fo lo ta na ta vale uma le tulang le promotion le mato e mafai ona fa nga ile io tongeni ala kutangata tol mana fo e fa discount se tau sta vale lo na yai ia po le tulanga fo ile le batu la vale afedi masala tono la take account sta fa te fa tawina lo sta lo tele mana no io ta vale lo mau terminate se umano lo mau ta vale amasa mai le va fe na lunga po le valu vi vali mal tau lo fa perna na amasa mai tau lo no winga la vese to vese male afedi masala io o mtuati le alfa o tulanga le se umano Mari. Mau tato utility po ta vale lo fa perna ona so e mai pe malo tato ta vale fa nei mo utility ko le po ki apu le tulanga le lo lau si fiel malo tato mau tato Hiluxes Toyota Hilux Ford Rangers Nissan Navara Mitsubishi Triton telo isi mo utility le lo mo Yamato
tulanga fo le four-wheel drive ia po le non-four-wheel drive fo ia po le tulanga whapena ia o whapena maua ia mātou. Tele a tātou SUVs o maua tani nei, tele a tātou SUV e tai 5 na 4, ia male a ranga fo ia i 7 na 4 o maua tani nei, tele a tātou hybrids, ka male fo ia hybrids o maua elitiste, toi pensinio la tō wafi, so tele tanga sol fo ia lo whakau, ta vale nei o wahe e whaonga mo mea fo ia Uber runs, ia po Uber Eats run fo ia le po ia alengata fo ia taxis, but ta vale whapena. O maua tato van, so inga o le people movers, o tele tato people movers, o iai van so le amata vale ono fo na ilunga le spoon fo. O maua ia mātou tilo o ta vale whapena. Ia whapea fo tato vans po commercial vans o mo ainga foila ia mo la to lo faia la to business ia mana mia ia commercial banks fa nga mo la to business ia o tele mala no yo ta to banks pena o lo maui nei o tulanga al fa pena o lo sa ia faingo fiena on faile le tulanga lea se manu ni faina e sumai da fa pelo e papa au ia kilami nei e pe fai fo na e so mai le mato address por el ya po nei in faina fai au taustanga mo finance in faina so mai lo like sine apta vale ia ma bank statement o la to le faina na ona faia la to bank statement i lo le internet ia so la bank e CDA fa mole mai le tolu makina o le bank statement tu nga fo le bank statement lo ye lo ngoa ma lo address i lunga mo la to o papiona fai mai la to applications po la to sanga i lunga o le internet ia and ma mo la to le o lo papiona le faina su mai lunga ma to ya nei fai mai la application o la to sanga i lunga o le internet ma fai mai ma la bank statement online banking tulanga mo tato traders po ta male fo ile o apela o na e me fale tonu ia po tulanga fo i na fo sui lo sa a fa pe o tulanga fo le o tongi pelo sa wa matana na leanga matulanga penai de o to tele se tupe o lo papiona ona o pe tonu tulanga le ia me faina so mai trader enterprise fa ta wai so ta vale fo ia o le mato tulanga ye le mato address for ima men faina mau mai mato o le lima ona fitu greater fraudi i manu kauli mona fitu greater fraudi i manu constitute le mato te foni matani mo me mato me sunga ya tau papo i ma le sunga fo ia koso fili le o i valua fitu o i valua fitu o i po le o val selau lima o lua tolu fa o val selau lima o lua tolu fa o tai mo le mato no na le aso se manu le le to sa mo le ngalo to la sunga ndei ai to la so ia na fo pa tanga ti ta to so foi mai Manuel le fai un ole via so mala singo toile sunga ya Jerry Coon wa velo ia ma fonga tambo moli ole to mala danga na Enterprise Motor Group i manuka wala ye ele oval se la wono tasiono fa tasivalu o valu se la fa tasiono fa ono tasiono fa tasivalu ole temi lo to lusful mi do tano le tu la lua tale lua to auda tu le apo ia le fa pongo tala i vai fanua le na fonga da to le sunga ya se uli umlau leifi i leng tu la tasi la wo le Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Masala ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le fale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua i umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au, le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu.
O hawhianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A awhia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whainga ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi mai le whailo ina nisi whaatale noanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatale noanga i a awhianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua lua. O Valusalau, lua tasi, lua, mai le valu i le tai au se io o i le lima. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave seani la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo i ona lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se fulu tausanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Good morning Samoa, au te whawhilo i te fo i tātua tunu, o se awanua tāua lawa nei tai ao ia e whaafonga ma mai moa mai fo i tātua Pulkalame o le Areto Leola. I le momoa le Ioane tolu whai upis fulvalu e iei le whaupunga whaapea, la ufana aue, aua tātou te alo lofa tau o le upu ma le ngutu, a o le a mio ma le whaamaoni. O le upu mo o e whaapea o le alofa moni e mawhai na sui ai le tangata whaingata. Ingo i ke whia alofa ai pepelo le alofa e langona mai loa e tangata. E langona le tangata i le mekau o le alofa moni e le mawhai o na nanaina. E iei talana o whaitau le tusi whape mai o le kulupu o tangata fo i tala vau whai evangalia fito a matanga train wha evangalia na iei la le tamana maualo na vanoa evangalia tala vau e la ungai ele amatmatanga o lona o langa whaemangalia. E launga ila ele University e tele lawa i Amerika. Ia, ina ua maualo na wanoa e launga o se wanoa maualuma tele. E tuwha tuai le alofa o Yesu i tangata ele talitonu. A o launga le tamalea, ina ua uma le launga ai approach pe whaalatalata mai e te ia se tasi o fafine. Fafine to inga tangata fo i ele talitonu i le tua. Ua saun fafine, ua whaise, e mwhaingo tala noia a. Ia, whaapes tama i se good news. Ia o mailo le spito e mail me fine. You know, me o malava na la unga na nei. Le ai ma se me o menga ki kalikongu iai. Ele sa. Ia fai mailo tala fa evangelia tala volea. Okay, tina, okay, le se faina, I'm sorry. Ile le mafayo nga e talton le se me o iai. But I'm mafai ona o te talo mo oe. Fai mailo kala finge fia malole se tulo. Nga le se afai, nga le kumu le se afai. Ia mai, okay, lau te talo mo oe. Ia, pa ai folo whapea, ka ngolo whapelo nga lima, mai whapelo na ulu. Ia, arfa fine lea le talton. Nga ea tu whamaloa, e fia maloa, maalo na loto. Tilo mai le whai mga lia talavou le. Ia, whaolo whapele, au te lewe nga vilia talavou, ma te talo. Au te talo la, a lea tu mata ina lea mti tilo a kuli, mea stama le whai. Au te ilo na mai eitunga, wana mai tawina. O lo malingi ia loi mata le tamatala vau. O malingi foi lona meleo nga ala fau. O malingi. Ia, o le mela. E uma engale te talo. E pupula ele tama evangalia. O la ua mo ini maka inga loto malole. Ai ua makua malingi ala loi maka. Hilo, uma loa. Fai mai lo le tala le fingine. Ua uma le talo, fai mai. You know, talunga o wola. Fukua over ai le haisi tangata. Ua malingi i o ngaloi maka. Ia kia,
ua ulangona ina au e te talo le moni o lo lofa ia tea le lofa la le fa le tua e la vea pe mai la tala o ngano no fole ilunga o le tamale le pens fo le fa ile breakfast le tai au university ia matatala ile tua le local fa fingelea ai share tu iai le tala le nei e winga ile lofa tu no le tua ia ke riso Yesu matalia ia fine le mafai talo fa o tanga na talia Yesu ilo no langa ai fenga mafu mai na mafu mai ile langona ina le fa fine le o le mekau o le lofa moni you know le upu foi la le mo o el tile nei o le lofa moni e mafai ai ona suia le tangata faingata a fai o Yesu si ke lo faingata lo no langa ile li faolo Yesu e ke mawaina ina ua sasaa lo loto alofa moni ma ax ile tua fesoswani ya laviai le natangata Yesu fafitai lava ile mana o awafionga o mata wiloa po ai lava le tangata faingata na tele talia ina oe na te fatuatua na ina lo lofa e mafai lava pe a mata unga lulue ma le loto le lofa moni fa ali tuai le lofa la wafio ia lave ina ilato fa manuia le na yaso no lo swafa Yesu amen.
Lina le First Samoan Full Gospel Pentecostal Churchy Weymouth malpese ua whaingoina ua whiainu lo nei nganga mole tuela nganga whaavatai le sunga le whaiwhi au ia mole tātou pola kalame fo la rento lola i le rivaingo le woli a walo tātou o la whale nganga o le wotoi sfulu mala whamiru tauna tāle o leitu la lua ia tāwho le lua na mudantu lea o se whaubonga o tala i vai whanua o le rea woli. O le sine o tātou wha silsilanga leo tonu mai lau fisa o le radio Samoa mo lo si la fia. O le tātou wha silsilanga mua po le whaalinga mua lea wa taunu mai le rivaingo la woli. E pia rei mai moane i ei lungo la wa screen. Whaalinga mai le team No Excuse Zumba. Talofa Samoa, ma le tuala tātou sumpa ia o le dasa whaia i le aso na nafi toi whaia i le vai aso fau i le aso masani e pei o na ta wailunga ia wālawa lo si la fia. O le vau filifili ma le tusi o le songa. A wale ngalo sau lo minga o le tusi o le songa whaatasi e ma le lo minga. O le vau filifili e mawai whaalupenga o Samoa i se sifo tutuila ma manua. O risi o tala tu o Samoa o ala ngā upo le matafa i le matai le whainga o whaale walawe. E pei o whaai poiponga ma liu le o siu singa o ainga. Pe sila whainga o Paolo o si i whaaloalo. Whaalangingo e ka le sia ma le tele o le ngangana o whaaloalonga. E na o le fitu se fulu talalo na tau. Na o le ofisa fo o le radio Samoa. Nei le tolu pa tolu ono Hobart Avenue Markawe maua tuai sau lo minga. Morisi fam talanga vala au mai le lua ono lua tasi lima i vatolu. Lua ono lua tasi lima i vatolu. Ia pe tanga iane i le tātou upenga tawha ilangi na o le shopradio.samoa.co.nz. O le shopradio.samoa.co.nz. E whai mai eisau o ka pēr wheo nei talalai whawhantu o au kila nei. O le whaalinga mai le mawhutanga tama matini tuai sa utawina il kolisi o Samoa po o le sikopa. O le atau toia ia sa o le vau filifili iau pa ia sausaunga tā Samoa o oe o le fue lavelave. O le atunuku wa uma o na tofi tulau lava. Ai whaasin tonu le nei whaasalalonga i woma pa anga uma le skopa i New Zealand. Ina ia tātou awai le tātou tausala ua tāpereina a wāsese leni e whaatino ai ngā ruenga a le tātou skopa i le rei tausanga. O le rei wha moe o le awhaia i le stona i neila so ante awa so se fulu wha o se tema. I le tulai wha i le whiawhi le mauto Samoa i mangele. Sumai matala a mai tātou fia whaatasi i lea whiawhi. Ma whilo iai ma wō ma pa anga mai le kolisi o Samoa ua lewa aso i le mafuta. So tai le tātou komiti i le olu atasi, lima ono tolu whawha, olu atasi, lima ono tolu whawha, ea po le isi a tātou numera lea, o le olu atasi ono tolu lua, lua fitu, le ai fitu i valima, olu atasi, ono tolu lua, fitu i valima, mo nisi wha matalanga wha vitai. O le whaalinga le ainga sa le asi nu sa i sa sina. Whaatolo wantu lau whaafonga anga Samoa. O le rei whaasilasilanga. Whaasino tonu le i suli ma whioi. O ni Paolo maringafa Emmanuel rei ainga sa le asi nu sa i sa sina. O le awhaia le tātou whono tanga. Min le tātou lotu whaafitai. I le aso tō nei aso sfulwha o se tema. I le no whanga lea o le valu tolu pa valu lima Church Street i Onehanga. O le taimi o le whai le whiawhi. Tatalo atu e malanganga ma wa lalo. E a whiwhio mai tātou te mafuta whaatasi lea aso. Whaamolmole mana tō mai lau whainga taulanga. Ma sau plate ma. E a wā le tātou whaamalo stino. Monisi whaamtalanga. Whaamsotai ia pasta nuua lunga le asi se montafa. I le olu atasi, olu aiva, lua tasi lua varvalu. Olu atasi, olu aiva, lua tasi lua varvalu. Po le sunga ia le asi vitale whaatonu. I le olu atasi, lua whali mawha, ono lua. Olu atasi, lua whali mawha, ono lua whaafetai. Mafutanga sale au muai au kilani New Zealand. I le ava ma le whaaloalo e wala au atuai i alo ma tama whanau a sale au mua o lo alana ma papa au i au kilani nei. O le awhia le tātou whilo inga i le stona i nei a wā le tātou wi unga whono wa iai le masina na se ima vai atu nei.
E whaia lei le astona nei aso sfurfa o September i le Julai lua i le awoli i le Te Puke Community Centre i le lua se fulu Newbury Street i Otara. Le tuanga lei tai atu yailo tau soifua maleola i le aso ua ta ua ilunga. Fa mole mana tua mai lau plate ma awale tātou wha ma lusinga o le awoli pe mai ale tātou fono. Tālo sanga tu foi e tau sisia le tātou taimi. Morisi wha mtalanga wha apsautai mai le tai fono i le olua tasi o valu wha lua o ono valu wha. Olua tasi o valu wha lua o ono valu wha o le olua o wha tasi tolu tasi fitu. Olua o wha tasi tolu tasi fitu tasi. Pau taiolo sainia e le laulaua fono male mafutanga le da a sale au mua. O le whaalinga mai le tūma longa ngai whamaunga numero tolu. E o fiai a fio ango whangai e sa sina le tui ma opo. I le fio a inga sa tupua, a inga sa maali e toa, ma le mamalu i le whale tolu. A fio a inga o ma vaenga, ala le tai lau futalenga pa o, ma le whale lima o sa ese. To e whaamare tuantu le tātou fontanga i le stone, nei aso se fulu ma le whao se tema, i le Oats Club i Otahuhu i le Julai tolu i le afiafi. Morisi whaamtalanga whaapso taiane i a polanta i vao se tima i le olua tasi o valu tasi lua lima lua o fitu. Olua tasi o valu tasi lua lima lua o fitu whaafetai. Mai le mafutanga aloto whanga i ale panta. O le awhaia le tātou fontanga i le asaneia so se fulu lima o September i le Julai tolu i le awauli i le nofuanga masani o amana mia mai o tau e le pāle mia i se mata upu tāua whaafso ta iane i a tau anoo i le lua fituiva o lua tasiono lua fituiva o lua tasiono whaafutai. Mai le awhianga o matau tu i le whanga. E whaamara tuantu i le paia o le tātou nuu o lo o a whiwhio malala i au kilani nei. E le tātou whelua inga i le stona i nei aso sfulwhao September i le se fulu ma le tasi i le tai ao i le hall a le PIC i Manukau. E whaatau nuu le mea e tasi iai le tōwha i swafa uso alii ma sa le alii. A whai o oio se matai sa li poi, lau nofo i mata utu o le malai o le toto. Sa wha maruia i eilo tātou nuu, ia fio mai, ia aua ne ngalo a fi ai siona vau. E morisi wha mtalanga, wha amso tai le olua tasi, olua ono, fitu o iwa wha. Olua tasi, olua ono, fitu o iwa wha. Wha utai olo seinia e le tai fono i a le malu sa eni, e a male tātou komiti. O le whaalinga mai le mawhutanga vai e sa whanta. I le awa ma le whaalon tele tawai, e whaasilsila antuai le mawhutanga alo matama whanau o le ninu o vai e sa whanta e whaapea. O le awhia le tātou mawhutanga masani i le asto nei aso se fulu ma le whao se tema, i le Julai tasi i le awauli, i le no whanga masani i le lawa o lo tuia manga mau. I le Fa le Neti Place i Mangele. Fa le Neti Place i Mangele. E tutalo antuai i lo tātou nuu e a fio mai matala mai au tātou te mafuta mawhilo iai i le aso pe au lia i le lofa ma le anga le leo le tua. Morisi wha amtalanga wha so taifo le olua tasi o iwa lima lua valu. Olua tasi o iwa lima lua valu wha amtaiolo senia e le laulaua fono ma le mafutanga vai e i au kilani nei. O le whaalinga mo ia le iwa mai a le tātou fonutanga na i le aso ananafi o lono winga ia koe ruako i lisi kurea. Me le awhio anga o Manyangi e ntoe whaasisila antu ma le nganga whaaloalo i alo matama whanau uma a le awhio anga o Manyangi o lo alalama papa au i New Zealand nei. O le atoi whaiala tātou whiloa inga i le aso lua se fulu lua o September o le aso sale o le vai aso fau i le Julai lima i le afiafi e toi talanoa i nai ma wha amanatu tāpiranga mo le wha moe o tonu e wha tonu wina i le aso lua se fulu valu o September lua afe lua wha.
E whaia ia le tātou whilo inga i le tuatusi o le Valu Aua Street i Otahuhu. I le Otahuhu Rugby Club Hall. E tā ua telelo awai mai i le nei whilo inga. Ai monisi whaamtalanga whaafsutai le numera. O le olua tasi lua o no tolu lua o. Olua tasi lua o no tolu lua o. Po le olua tasi lua valufitu o lua. Olua tasi lua valufitu o lua ma le whaalo lava whaafitai. O le maafutanga sa wainaia pe se whea manaia le lua a inga whealo whani. I le awa ma le whaaloalo e whaasilsila antuai i suli uma o le maafutanga sa wainaia pe se whea manaia le lua a inga whealo whani. I sa tuia tua i sa vai. Mo suli uma o lo au mau i so se tua o Aotearoa nei. O le awhia le tātou maafutanga i le aso lusfultasi o September. I le tuatusi lea o le tolu a Wairere Avenue i Mount Albert. Ia po o le Senior Citizens Hall. I le afa tonu o le sefulu ma le lua. E alu antua i tua ma le mena i ta o le maai. Mana tua mai lau la funga masani tātou whilo iai i le aso a tō whaina. Whaafetai o lo sinia e le tai fono ma le lau. Ma le tātou whaalinga muli su mai matala mai au i le Family Day. Ua whaingoina o le Give Back Community Lunch. Mo so se ainga o lo mo mia se feso soani. O le awhatonuina le whaamoe i le St. Mary's Catholic Church Car Park i le lua tasi tolu wha. Pa lua tasi wha o A. E na i le Great North Road i Avondale. Mataina le July tasi le awaulianga i le wha i le afi. E pe on ta ua mai lea i le tātou whaasilsilanga na o le asa nei. Le asa se fuluma le 5 o September. O le afa pēr lea o na whaataunu i nai a le tātou whaamoe da. Ia ua le tu i nātou suswan. Ia mo a ingolo mo mia i a le suswan. Le nei fo i waitau. O nisi nao tātou whaasilsilanga lau tonu mai la Official Radio Samoa le rivaenga o le awoli ina ua tasi le video tau te ai nei le tu la elua. Talofa lava, I'm Sione. My wife and I have 3 sons and a beautiful granddaughter who turns 4 in a few months. When one of our ainga is sick, we phone Healthline. The nurses there provide free health advice, treatment and information, 24 hours a day, and you don't need to have a doctor to call them. When you or your family need trusted health advice any time of the day or night, just call Healthline. 0800 611 116. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao sta ngate whaalongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa fitu. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu fitu extension numero lua. Call the friendly team at Seal Plumbing and Gas for all your plumbing and gas fitting needs. We can install and fix water taps, toilets, water heaters, gas hobs, pipe leaks, water mains, and much more. If money is tight, we can provide wins quotes. Call Fuimaono Mayu Upulusi and Steve on 021-797912. That's 021-797912. Mention this radio ad and we can cut 10% off the first hour's labor charge. Seal Plumbing and Gas. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Malolan sai funa mo ia fatau fatu ni nea uli fa fonga mele tunu tala mo le nei foi aso mo le jo samo sai mai votoro amo tala tomoa
Tapaina pula ngos company kilinge fa ia la tu wa o ngai nganu on o la fonga fa no lanu le finga le Samoa. Fa tio fa di poti Samoa se me fa vale e tu pula a mo le fono malo le tau plena. Ma ta longa ma mulu le upa Joseph Swali e te na atpe a wai ile malanga ta milo ale wallabies. Fa fobaya e fa lo telino tala mo le nei tulan. Sa longa ia puna ngos company kilinge fa mai na fa ma I Wellington e fa ia la to wa o ngata ia nganu tuluai le fa nga ino le ngana fa ilunga tengata ma le fa ilunga lanu sa fa ia intenga ta fa ngaru nga Samoa o le fa tuanga sa fa ia le temi sa fa ia ile ilo ngar pule ngos o tanga ngaru nga Port Employment Relations Authority esa ma wai o puna company ale ISS Facility Services Limited. Kala to fasino ini tang te whaingaru na Samoa whapea o auto ka ngaka ia pole you people. I le company ala ISS, tasio company tau tuapiru tele New Zealand. Sa waile pule ngo ngā luenga I le mata upu ina ua whai tio ia le awao la pisi ia Paulima Lavea na tapu restara ma peti pesefoti ini whaupunga whai lunga lanu sa talafo ia I la tone. Ta fai tio foi la vea sa le isao ona fa malo lo ia malana nga ruenga ma ia tapa ile toi fa fa nga ruenga ino ia mase tau ia tongiatu ilana nga ruenga ona lusion tupe Rere mita abu sali lima ya au kuso le roa fema le fotasi ta wai o supervisor ia Lina Dole sa popole ini pusala pisi patino ele kiriina e piona tau fa yo fa tasi ai malavea estia kia o le teimina sa tua ia ele vea sa fa ia ni fa opunga Dole aga ngai Samoa ma ia tapa ia ora faia ia I tu ai ngo fam talanga muli ane ile la vaso ma fa amalo lo ia la vea malana nga ruenga ta faria ia la vea sa fa au na faia la fo fa nga lano Dole e ngai tanga te Samoa e piona ia fa sino ai ile o do tangata na o se le fa alo ma fa wa wai ona ia la fo fa punga ia sta tasi ole inga Samoans. Ma tua ia tangata Samoa e pa ye nga o ringo ngofo solo na ilore pai o ni ngā ruenga. O ni tua inga sa te ena malo se pule o company. E sa whaier pai unga le sui o le pule nga Claire English. E tu e whawhai ngā ruenga ia la vea ma te tō i ele se pulu fitua wheta la. O no mawhitianga ma re wha amtanga sa iai. Ma re wha manu olio na langona ma re wha te eina au no ma le tonu. O le stara ma pesa 40 sa tapa fo I te tawara tongi ai le ta I mawhita la. O ni taui, o ni mawhitianga manu o loto, ma le wha mātanga aina. O tu singa le tala whaara tau o le tupe o whailo ai, tālongo ina e le malo, le tau o tele o benefiti o le ola maloloina. E maua mai le porokalame o mea ai maua fua mo tomatia o ngai I masina, ai le whaia le whai unga e whai tikia lo na whatu penga. O le tūlanga ua mai se suenga o sauni lo miena o lo māua e foi. Ia le whaalele ia tili o taunu unga lele inisio a onga e awa I le porkalame le ka ora ka ako. O le suenga sa fua e lo mia le masino I unia vitai o lo tau fiu pia pēr. E vitai tustu singo le talawhara tau o le tupe sa lo mia le vasto nei. Sa fasino I vaenga sa mua maua mai le suenga. Ta wae se whaamatalanga tusia sa awinatu le tomata I ministawa o onga Erica Stanford. O ta wain, o I unga wa manuai, wa langolongo ai whapasengan sa iai muamuatu I le au ngā o le porkalame. Ma tiro ai fo isio benefitio le porkalame. E au fiare whaarele ia tiro o ngai au sea, ma le tā o le lautele o se whaaswai o whaamanianga. E au fiare le iato le nofu le ma toa o tamaitia onga. Ma mawhai o nā wai ngā yo inga maa o onga I te tono potua onga, e peona whaai loain. Inisio a onga le CETO I unga lelei e iai tomai o tomaitia onga. Ta wai fo I le te susinga o se tari fai tau ma ia onga o tau la ia I le tau o tele o le porkalame o me ai maua fo I tomaitia onga. I le tele ai o le fia maua tomaiti ai maisai le ola malo roina. O se polo ke ti fo tau la I le fai lo te inga matale ni wha vai rei tu wha fine te o tasi wa matena rei le tu malo Hawke's Bay. O le porkalame uailo ai ole le lumanai o se porkalame sa amta ina le tamata I sa manu maru le tau le mis fine sa moa ene kaio. O le porkalame o lo taula I ai le o ina tupulanga ta sa moa e winga I o latu tupuanga. O whaalau te leina whaalingo ata o tūmanga nu e pe ona samina ma sa afi ai o latu whaasino mga mata ina. O le manuia sa afuafoina
e whaai roa ina mala mai winga ilu i tau fitai ai mawhaafa fine te toa tasi. Mawhaafa i lele le tele atu le mala mo le tāua o le lātou sao ia Samoa. Ali e kaio o le whaatupula i o le numero o ngai tūmanga nu i au kilani. O whaalo tu tele nai oi e whaavai le Port Kalame Hawke's Bay. Mai e tau ai o le Port Kalame a le numana i Siva Academy. Ta wha o Sofia le whaavaina i le tele o a o le Siva i au kilani. Se Port Kalame ele o iai Hawke's Bay. Mamanatu ai au inatu mo whanau o Samoa i le ai tulangi. Master Wise ada tala lo iai le Port Kalame pio na a waitanga to le tunu mana au lango. O whaari e whamasino sini e whamasino awa Samoa i o na tungalunga i le leo se whapui mo tu pulanga talvou i am tangata matu tu talvou i te tonu o le tunu. O le vasere e sa whasala e Justice Rui Clarence Nelson i tangata talvou so tu la fono i le tonu tu sanga nun whaamalo siolo na lava kasengi. Ka ia whaari ai o se tūlanga e le manuia, o le loo toi ai o se whare pui e pe o le no whangai o lo manu i manu le whanua, e tāwhi ai tūpulanga matanga televosol tū la whono. E taimi o mawai sa whaamtala e Justice Vui, ia le tūlanga e loka ai tūpulanga i le whare pui tanu malala, o ni tangata soli tū la whono ma ia whātusai nai, o peo ni meola e loka i le tonu o pā i lea whare pui. O te pula ua tuina i lau paini pote ka vai le fono tanga tai o mano le tapule ngai sa mo le masina foni te pula fa vale valea. Ma fetena ia i male alanga le malo i le tau o le fate mo klasi. O le tulanga le sa fali e le strofi ale o tustala sa mo. I le tula o le fate o le lo minga le sa mo observer. O lo fai tio ina i fo i le tomo fainga le malo. E fa te pula fa sa la longo le fono tanga ale jokum. I le fa ingo se poi fo linga o le sa o tonga o lo minga fa sa la longa. Ma te mo kalasi ma le sa o tonga ma na te falia. O le fa la abru tonga ma no le tau pulenga i lima sima le ona sui awai. Ma i le tunu piru to tele le rolangi o initia i te motu pitola i titi i le Pasifiko tu valu. E kawai le tu sa ma le luates ma le fitu piliono tangata. Ma le fōru tanga le tāulanga i a pia i sa mo i sifo, a i oktopia, i le masina fōru a oktopa lea. O le a vema se wha moe ngā pito te atu le ua whaia i le tunu i le polling sia. A ria le presidente o le social au tustala sa mo le George Langi Keresoma i le vāngo tala le Perna News. Se mea wha vale ua whaia le komiti. Ma o tuse atu nele tamata i pare mia, peo na vema te iuro ngā ruang whakino le whono a mano i tau pulenga, tusa mani te pulaa. O lo lātu tam whai fo i e fia maore kopio te ialo malo le tā pulenga e piona whaari ai ari te whono na komiti e whaavai ai le lātu whai unga. Longa i kere somo le vāngo tala le tala mua online. O nei te pula o le fia ai mo le whai ngā malo e piona tā ua te ritonu le whaate mo kalasi, whamaoni, ma le longolonga atu lātou. I talonga ua whaali e Joseph Swali ua mai alawo na longo i a tāpena lana ato mo le awe atu na malanga tā milo la ula kapia le Wallabies Australian whai ungole nei tu sanga. Ai nei tālo lama se talonga au laka pisi nia. O le fitu pulo le kalapulika le roster sama mulu sana whaamtalanga le aso ranafi au tala noi lau whaini poti. Au saungi atu mo le talonga i le aso ma le Panthers, alan kalapule ma le Panthers, e loa i le awe au skia, tamasanga stu anga champini o le NRL. Swali i rusu tasta sanga. Saya sai ni se fanga inga mali uni la kapia Australia 5 miliona tala mo fanga inga tutu sak. Se tanga ta pito te tongi tele atu le tala ngore la kapia Australia ia matol tau sana telwai. Ma ole alo ia yo na liliu la kapia uni pe a mai ali tamar sanga likel NRL lo fasolone apitai. Ol fatale no anga la sona na visa mamulo sana tala. Le ole a wa yatu le malanga le Wallabies le tui matu o le hemisphere. O filfilia nele a o Black Ferns in New Zealand mo talo mo tele male rosa mo moenga lani le vavela start em in New Zealand Twickenham Veritania. O le wingi power Asia leti inga o to delivery to sumale lima mo tao le tulanga wingi to mo tao. Ina o to maria mai manu o sa fielo na tu le vai. O sana ruai talo o foi tau lele o talo te tono le luto sanga ono le manoa. O lana talo nga fa va malo muri sa talo e so nga champini mori por langir malai Eden Park e o kelani ma engelani le rock model flua le fa lu na ye score ma fisho so ni ele mano le Black Ferns le champini o le Black Ferns la clear Rainy Holmes e chalete inga longo i pulo tu le mapu atai i Silver Brunt Rohe Demand a kapiteni lango Caitlin Bahakolo Hannah King Maya Joseph Kaipo Olsen Baker kere ti tuku afu kapiteni lango foi le
Liana Mikaeli To'u, Mayaka Wana Kaulani Ruse, Alana Bremna, Tanya Kaloni Vale, Georgia Ponsonby, Chris Veliko, Faroleo, Atlanta Lolohea, Gate Henwood, Amy Rule, Maama Mo'onia, Vaipulu, Leila Sai, Iritana Ohaya, Amy Dublazils, Ma Ruby Tui. Well, Faboni and El President of the Social Fight Piling Alarulangi, the World Boxing Association for WBA Ile Oceana, fill in mash. Well, I told you, Nela Torfuanga about John Parker, New Zealand, Aliveretti, Kauyasta, or Fiki, the Vastalway Hamilton. Ebe ona tali ai te ola mai le email le Johnny Sila Pacific o fari e mash o ye tal sanga ina se Sonia Famastino fus anga fa va malo ile to ilo ino le ata mo fo ina nyola tu ngona tali ai se fai jonga a fama ana ali le pule mo fa ya onga akau yaza o ali ngafa mo fusu anga kau yaza ni chilenei sa tu si amash e ta pai se for flanga ele se manu malo por no contest. Ai peto e fa solo moni le manu malo John Parker le se sengo fai unga fa masino sa yai e to ruo fa masino sa ave le manu malo ya Parker o fa masino lon tolu dai ave le manu malo ya ka yata ino fe tau ile to le fusil WBA Oceana o ave no fa ya ali o fa masino to lua ya atin Adrian Fatu e le sono tau le ya ave ai fa masino WBA ma ele o fe tau mo fa masino WBA se fuso nga tele. Ja, maar deze farmacino ja, Josenica, ilona fitflinga, o se farmacino se mea talia iai. Awai na, o le lua fusu anga fa professors a farmacino ai malisi. O le uso le tama fusu David Ika, le pu le rupesori ai lau i Joseph Packer, le uso John Packer. Ai o fari ai ali o se fai unga matua ai fai tu au. Ai o fari ane mash. Ai a mo se fai tionga mai a ali, tusto mai fai unga le fusu anga mai tapa ai ali. E la fotu le ato le fusu anga. O mai ona ia to ilo ina fusu anga ma o ia tapa ai si fa masino fusu anga fa va malo e tofa e tiro ile fusu anga ma awinatu ia te ia le lato score e do tasu o mai ona awinatu lana score ai ro fatali score ai si fa masino ia fa mo watu ai yo i de fai unga o le vai aso talanal ne oli lo fole lesi ma ia bele file mo tata uma so foi O mawhai on awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Fatalo whaato le tala nei o le tau mo le so ma le aso atai au. O winga le tau mo le so e matele ina awa o le aso whaasolo ina langi le leu winga o le tau le awa uli ma e to ulu nei timu i le afiafi. O le vevela o le tau o lo whamawina nei i le sefulu valu ti keri ma le malulu i le sefulu lua ti keri. O le angoto ifo le la i le sefulu tasi minute te aile i tu lai ono i le afiafiana nei. Mo le aso atai au e iai na i timu to ulu le tai au ma e angi mai savili mai le tu matu o le atunu whaasolo ina angi maali e mai le tu sau te sifo i le awa uli. O le vevela o le whamawina i sefulu valu ti keri lo na malosi ma le malulu e iwa ti keri. E o soa ele la i le toitosfu iwa minute e ta ai le tu lai fitu le tai au ma ngoto ifo i le sefulu lua minute te ai le tu lai ono le afiafi. O lau tala le nao le tau mule so ma le aso atai au. Wa lo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha ai puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai mwisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le lima se lau ma le lua se fulu a tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Lima lunga lima lalo awale so onga fai fa alongo mele musika ma e siva mai so sa banga basa fika ma e tene mai sa ole pisa no mo misa ngalo weva eva mai Tangi fo i bi, wule ba o ineli. All the time you left
tunga fau mai a tō whangameke, le rivaenga la wōli ma le pese ua whaingoa ina tali tuwali maina. Ioe, ua suilo na tofi. O lea ua lua se fulu ma le tasi biruta wa te ainei le tulai lua le rivaenga la wōli a whio le vatoe ma vito mai talo whamalo le soi fua ma le langi e maba. Mo le antulanga ngā whautai le sunga ia se uli umalau le ifi mo a tātou tala i le tulai tasi ma le tulai lua e pe o na toi a wina tuai. E langa tui le soa, e misa ia le riva ia so antoa. Maru i tui le langa tui le whai ngola vai aso se iuli whautai mo a tātou telefon. Mo se whaupoponga i le tulai tasi la woli o la songa fua o le vai aso fo. Ya o la wa se mali an tu la vole valo wanti los fu lo mi tu te ai le tulai lo te lo. O le rawa ma te fu in sauni ya lo tātou. Tu mi se le va ma tu ma abita vale fo. A wala nga ia tue piki mai le whana wa o ngai se teimi e le o toi mamau. I tue pau fo ini o le aso. Se i whangara i e whai fo ini kole ni ngā le whana uli tu uai o le aonga. Mi se tālonga i le whai unga o le nei a vai aso le te mai te wantu. Lo i ni tālonga net polo lo whanga solo ni fo i aso whana wa aonga. O nisi fo i o aonga. Tele la wala tu porkala me lo whanga solo i le nei a vai tau. Fa malo tu ia tu ma tu le on sa e nei fingo fie e le o tu ngo fie fo ile tau le soi fuanga ile nei vai tau e malo ia tu ya le ono sai fo ya wa le ma fai ya lo no winga ile ma fai la e o lo tu ma lo tu la i lunga ile aso ma le aso e o le na lo ma fai o le maua ia le tau ma fai fa fanga ina ia ta tu wa lo ma fana e le ngantile ya o se vai i wa ndi ya me yo un tanto, ja. E se le pese vai, o le aonga, o le pese vai e whaonga i le whali, o le pese vai e alua tua i le lotu, o le pese vai e alua i ta alo, a whai la kapi, e se le pese vai la kapi, a whai la kapi liki, e se foi se vai o le la kapi liki, a whai e basketball, e se foi se vai o le basketball, a whai e netball, o le ngāla, e umangi, e ke kango koe kau wha popo foilili. E pe i malo wha kore wha popo ngā le tau o mei e wha o ngā. Mō na ialo ma whana. Ai ole mena leu te maa wha maa loa tuai. Ma wha uta ia tu ia tau maa tua. Ai mise lewa le maa lo siole nu. O loo whenga i ma le tau singa o whanau i le reiwai tau. E eini si o ainga e leo a wa o le wha soa e leo lava le wha soa. Ia mai leo lava fo i le wha soa i le reiwai tau. Ai wha malo atu ia tau tau. O lea lava e mawhai ona me mei mai lau tutong. Mai leisi vai aso. Anga i leisi vai aso. Ia whai fo e tai lua vai aso. E wha malo atu ia te oi. I lele lei o lau wha soa soa. I lele lei o lau posi posi. Ia ma le lava o lau onsa. Wa o le sia ngā mea le kere ngā vese o tāntu wainga. O le mea le nei o le sele. Ni oi. O le mea e makua. E kuse, e o soa ilunga lau toto mawalunga. Alua tua ilunga malo suka. E ke whaalonga koi fui lele lau tino pe wa amatanga na ngangase. E ke whaalonga koi wale manongi am sau mea ai. Wa ile koi whikarango skamak. Pe a whai ua makua le la va lau whaasoa. Ai lava lau whaatua tua. Ma le lei lau whaasoa soa. Ia ma lau pule. Ele ia ma se mea o ngā mea o le aha a fia i fua oi. Wai le ma whengai loa ma rako kua. Po le a lau ka ma whukanga ngai wha. Ti wanga ngā voila. Ua e kūre whai koa. Ia pe ua e kango voila o kere whong. Po e laka, ma koi lunga. Ia ngare pangwale o le mele mo. Whai an tui fo. Ia on tui visia ia leo tātou i o tātou la vai ia ma fufong. Ele a ma se sion waku whai kia kioi. Mea, o le mele kaunga whai de mele, o le mele kaunga whai de mele. Ioi, o le pili a le mele tauna wha mua mua. O le tau o lau fale, o le mea nai te tau o na wha mua mua. O wha lawe lawe fo i nei whai ai nei wai tau. E iei wha lawe lawe tau o na whai. E iei fo i wha lawe lawe. E tau nai wha manu uru i. Ioi, ia wai le sau wha lawe lawe so kukongi rau piti. Pe alu e whaile lua wā marko land lord. Ia po oi, i le whale tupene no noma i lau sele. O ngā le a e kango e wha misi lau peiming. Ia on o le pele fia whai i. Ioi, e le sau la le wha moe ngā po le a le mea ngai ke pisi ai. E sau e alu e kokongi, ia pe alu e wha angoi oi.
I le mele ua le tutongia I lea vai aso ma lea vai aso. E lei o oe lava ia malo ingoa nganga saingia I o. E le koe fo ia o i toi fo folo fa fita uli. O le mele na. E ta ua le no fo ilano. Ma tala noa. Ma fai se kala. O la varka fa so. E ma fai ka ua o nga fai le mea lea mo le fa moe lea antai au. E ma fai ta ua na fai le mea lea I le to na I o lea susa. E ma fai ta ua o nga fai le mea lea mo le fa nang. Ia fai le mea lea mo ta a inga. Ia fai mea lea mo ka wo. Fai lea mea. Ia mo tangata laute. Wala mea nga kaunga e fsiri. Ai le vampe o le no for no for love. E kua kua I lunga whamai. Ia, o le la whai e koe mā kou le kako le kako pua ai lea sasai ko ngai. Ala ele ma se si oilo le mele le kau whai lea sasai le ile ko ngai. Ia, o ngā whakua whaki ia lo lea ngai ka mai. Ia, saungi me oe. O iso me spua e ave o ko ngai lea sasai. Ala e mo umanga pākeki ia. Wo umanga vai le le wha soa asinga ai. Mo le nā wiki. Ai koe whapopo koe runga marakau an pua ana le morkonga. Mō tangata lautele. O whaila le meo le ama i kupe. Ia o le siana me mo moe apa i tātou. Whamai. Whaamisirka ko rentile ngi vai aso. Ai vi forka ko kupenga a vise I whai ele mela. Whai anga whatia I le lua vai aso lo lumana. Whai. Whai ma whaina toi whaatumu. Makua I ko anga e whai. Ai awa pia o le misiringa. Ia ngai halu lo le fai maila o tala fu le stangata. Ia nei fai le tei o le vai so le na avantula ia le tongi. O kuranga vai yeso. O le aile uma le pi ne o I tantu. Ala wo fa kali me marga kala lang kupere ngai alu mai. Ia nga so ko I lo le me foi le. Wa makanga e alo I tangata a vili mai fa mai. E le o I wa ko I ka mai. A le o nga wa ko ko I ngapole ro maku. Ai se ale meu ka kofu ye ngame. Ili se men tau na vai. Ona. Mo I se le mele ma vila fa mo. Ye, mo I se le me o nga we ka ngo fa piko ilu. Ai fa piko I ko me pito sili on tau. O me fai tele. Se o me nga e muli mai ko. Ale me mo e tau na vai. Ma ai po o ngai seki la rent. Va ai po o ngai seki la payment yo la mo kesi pe a fai o le da. Va ai po o totongi lau eletise. Va ai po o totongi lau vai. Va ai po o yeini mei totonu o le kapoti. Va ai po o anga mea ua makua ko ai ale aisa I kongo lau pusaisa. Ia o isi ngau kako. Ngarka wa ia kongo le furisa. Ia, kausanga a ko ere au mai iru. Ia maraula ku. Ona ai ngai me kongo lau isa. Ia, vea koi foi dele. Au wanga ko ki vevesi. I mea ele au ngā o na tātou vevesi. Ia whambo mue a tātou le mei tau na whambo mu. Ngā o ngā kā kia kula whapena I au autaf. Pū le aska funge le rao ronga sa. Ai sa la vare benga ka ora komu. Ioi, wai langa komu. Langa fu ore fa ia le mea nga e mafo foi fa. Ma ota te whai mea tu. O le mea le whai mea tu. Ia sa o le wha upunga wha Britania. Wile. Tomorrow never comes. Po antai au e ke fi wa koti. Wa o mai fa fa mai. Ia ku kula le vasore. E o ku le vasore. E fa mai. La pa ku ku le Singapore. E o ku le Singapore. E me la ko. Pimbanga ia la ka ko amaka ia yang wat. Ana me le ku ko le vai ke me le World Cup le lua fe lo fiku. Masala ua e ai I fale fo mai, po o ta vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina, ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.tafono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono, ono whaavalu.
E tolu sfula fetala le tino i tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fisoso ni ai le tonga tau le soifuanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 selau tala cash. O le ase ina i aso whaweile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe sili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le My Cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Mo nisi whaamtalanga wala au le over se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. O fianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi mai le whailoina nisi whaatalanoanga. E talia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatalanoanga i a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua lua. O Valusalau, lua tasi, lua. Mai le valu i le tai au se io o i le 5. Tasi lima i vatu, amo.
Se fonga mali o le sunga ya waino o le rivainga o le au le wala pese seu lo polong. Lus fu tolo mi du tona tale o le tulain tolu fa malo si an tue pikil fa na wa onga lo to mi sting. O le tu wale wa onga o le dia sforile ma le di fo i yaso. Charlie estesi o tanto fa talona ma se tasi foi. O ano le tuno o le tale ni o le musika. Ma wa mai loia o le tanto wa ngai tu le ye. Ya fa malus le o va yetu fo fo ama tala vona fa mal mal mai winga o le tang au finga ile tutu mangal winga juju ma faiva no filima o le fo ya so for really tala tolu abra tu tala i vai fenua sauni ma tabrina ele fo le tua ya Miriam la toa pomar. O Small Man o le Pacific Land Band ma le pese wa whango ina whane nefu me uma ina ua se antula tātu taimi o lea ua to is fulu iwa miru tonu tāle o le tu lai tolu tā fulu tolu e whafonga ya Miriama ma tātu tala i vai whadua wai a le ronga pui ali i wha o lo tau pa ia ma lo o tau mamalu i mea o lo tutupu mea o le a tutupu ia marisi fua vai ngai o no tu lai mai i se aso o mua mua. Ai o le timuliri o le wa o tau le maina te le lo po e fa fonga mo moi le lisine yo le tanto awa tamai tai a Samoa o fa ngoina
o le Manu Sina Squad. O lea ua sauni atu e whiloa I ma le au Setalia a I le tūpala wa leo tamaitai. Ea awa ia lea fo. Ia le sauni atu le mo le Rugby World Cup. I le na fo I tausanga fo mo le tūpala o tamaitai. O le tātou whamoimoi. E whaia le lea sunga fuol vei aso a sau talibalo ai Samoa I le aulea Australia a. E whaia tu tonu o le tātou o taro. O le aula le dei ua whiliwhili a po le squad nei ala manusina a wano si la fia. O le tamaitai a Ana Maria Fuie, mai e whianga I o whalewha lua tuanu ma vailele. Denise Ayolupotea, mai le whianga o Samoa. O tie Ayolupotea, mai ne yafu ma whalelima. O Utumalama Antonio, mai le whianga leo no tupa. O le tuitai ia Franz Bloomfield, mai ia whiangane o whenga ma ngiangi ma lontofanga. Taira Boysen Awi Matangi, mai malie fale ula utualii ma le whianga o matautu. Lutia Cole Aumua, mai salani fale a lili. Sui fowo le manusina I le neito sanga wa ia le tuitai ia Drina Falaniko, mai le whianga leo tawhitoala. O le tomita ia Joanna Fanene Lolo, mai le whianga o lalo ma lava ma ne yafu. Linda Fiafia, mai le whianga o ma nyangi ma sale lolonga. A vau Valentina Filibaua, mai fanga manono ma sa papali. Tomita ia Soloi Ruby Finau, stasi vui leo suifo. O le manusina I le rito sanga, mai le whianga o safa to le fanga, ma sala ilua le motele sala fai. Nina fau ese mai vailoa faleata. O Tori Iosefo mai Santalo ma leulu moenga. Davina la sini mai tawhitoala ma faleasim. O sailua le aula mai siusenga salamumu ma fai ai savai. O Kathy uluulu matafolau leuta mai salani falea lili Santalo ma le fianga o falea siu. O le tomitai ia ana mea mai matau tulefanga ma vaiala. O Sydney Niupulusu mai veito muli palauli ti a vea ia le panta anto ai ma le fianga o tuoli. Esther Savelio mai vailoi palauli fa alai palauli sa le aula sa leufi ma le fianga o sa fotu. Angel Swanky mai mo taa a vao vaiala ma saulu fanta. Ma Chico Silila Fepuleai. Stasi voi leo sui fo o le manusina I le neito sanga mai a whianga nei o vailele malie ma vailoa iali banta. Kasi Siatanga mai mangiangi ma tanunga manono. Ya antoaila ma eneli sio mai solo a aioni we vaiala antoai ma fale a lupo. O le isi sui o le manusina sui taua sa pa ua raisa mai le whianga leo fuai lalo. O ti taua sosi ya mai sa papa lii ma tawhanga manu I le whanga antoai male o I tawhanga manu ya antoai male panta. O Harmony Van Tau mai sala ilua ma sale la valu. Moenga right mai le whianga o le awaa. Antoaila e ma le tomaitai swafa ya Kala Right a Kelly mai sa leufi ma vanyusu. O ilantou e wha leo e le malanga o wa awhiai Michelle Curry mai vawala wha ato ia ma taufusi o Hastings lei antaua mai manono tai antoai ma Paige Miski mai sa matau iwa motaa ma sale a mua. O nisi usui ala manusina e leo avanoa ona oni manuanga e awhiai Alison Futialo o Olalini Taufo Lua o Te Wila Pritchard o Sofonia Setu o Senate Rider Jackie Patea Ferretti Antoaila ma Glory Aiono Jackie Aiono Filomena Petaya Masosoli Tala Wadua o le aulanda le manusina o le ila na ta longa I le asonga fua o le vai aso a sauta piranga ia
mole I po le lalulangi e whaia lea I o I Peretania po o I Engelani I le tausanga faupe a tātou au lea I le alo whamalanga le lei o le tāpa au sili I lunga. Ia, o le na, ni sina o vaenga. Ia wa lava lo si le fia le ni te mele so le toi se fulu ma le tolo minute o na tā lea o le tu la e tolo. Si pula vea olo o ile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mo mo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le tava e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu oto muli e umi umu pa auli Tupe whapapoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. Olo whawau pere tātu whapatoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe a e whaunga ina le Pacific Easy mobile app. Olo avano fo i direct transfer te posi sa o ailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lunga o le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o tāhu huma mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopoli ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Masalo ua e ai I fale fo mai po o taa vale ale fono ma e whape ane ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau.
Polo kalame e tau fia ai le tau mafa tapaa. Fesoasoani mo tina ma pepe. Fesoasoani mo whai o siaki i le whale mai. Fesoasoani mo sauwanga i a inga. Fesoasoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Mātou te fia e whaelo atu ua te tala ina nei le Sandbell Buffet. Mō tau maftanga i le auli ma le fiafi. Mai le aso lua e o i le asto nai. Lantu mai le sfurtasi o le tūlai lua. Dina mai le afo le lima e o i na tāpuni. O le awha amalia ina lo fina ngalo le mātango fia ma le lelei o le tau maftanga. O saunia mo oe. Susu mai le Iva Atkinson Avenue i Otahuhu. Whaaso tai neso avanoa. Lua ni maiva, wha o. Lua ni maiva, wha o. O lua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. O lua fitu, lua o ono, iwa o lua tasi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le wa tui fitu me du tun talo ling tulai tolu ye fa malulu wan tu wa le pa au mai le tantu malu fa lo ngi. O le na tu fia ti ya mo le fa la lo ina foi. O le tale ni o le musika i le deia wolia e tu le tau mai le vei sfupe an tantu wolia i lona lofa malona hanga le lei. O lo tu mo pe ye winga o le tau i fa mo le te va vai na tu fa lo finga sola i mai ya. Ia ona iau papae, ona iau efu, nga iau whauli, le pauli me ringi vanga o le aori. Talo si o le nai leo tau fiailo wanga i adroi piki mai le whana wa onga. Ia e vai le lise paka i te paka le yang. Whai o nai eima vase samsama fui au ta fole o le awana. O lona wi, i le mwhinga e paka inga. Awa a mawa ilana usala ina e tusi e le kuska paka ia le numero la wa tavar. Koe komu, manino le tulafono, famel tulafono. E le ma whiona e paka ina, i au tafone awana. Bea whiona ia leina sama vui e vase. I au tafone kusalava po au ka fole au. A whai o ye leina sama. Ele ke alwa zu, ele le ia zau ka paka. Iana e paka mai e leina, loka va leila au tavari. Ole me whina whautoa inai, le ave tono le whale au whiriwhiri au o mau, penina mau. Mau tai manena e tu tono lau tawa. Awa whaafo se iau na tango lima tu yesu tanganta fo i lelea o ea loe pikil whana wao. Ia o le ngai saunga le mu. Ia mea fui whapenga. A whi o vantu i lunga male lima a whepes furua whelonta. O ie kakaunga insua lau o loalanga. Ia wae e le whape anga o yangi. E le isa insua. Ia ngai makule i o le melen whaantau mai ima e whaantu intan. Se wangaui. Ia ora fa felang ko recover mai lau se lengi ke le nga wan. A fa ko ifo. Pe a fa imam tilo. E ka ko ngai fo e mo me waki fo i ka ka is fulu mon kupu afe. Ka is fulu di mafe. Ia po le ala ko nga o a taunta. A worki wo ko ngorka vali. Ia ave teule le tono le fali. Va isa ka mai se fo ile le fo songa loka. E makua loka leia. Ia, vai e lau ka moros. Ia, e makua i whaile leia langa se whena i lona mota. Ia, wana mo meo filifili auro. Ia, ona mo meo mama auro. Ia, ona tautalinga auro. Ia, matulanga uma whapena. Wangi inga o ial kawari. Ia, ma, awa kua i whainga me kaum kawa penga. Ia, kua i fo. Wai isi o tato. Ia, ngai ka i ruaka i koru kerefung. Ia, o isi kerefung i ngai kongor kawari. E kia ia nero kawari wha mai Io, e peo si uso le ya, wei. Ia ko ke whapeka, so leo le la kar kirisimas. Pa Vivian Tu e Richard Paka. Zipso ma Vanessa Kai. Ma besi ko whainga ina sangia o ela wang. Ia o kala pelo ha. I vise mena lue fue vacuum la ka vale ngi yau. Vacuum ma kukua o lo sangole ma lo a. So we all Taumaya ona o ita Sa otomai o tafa musu mai ilo taringa Si taumaya itelo for morning Ia ita
sau le pa fai vai tele na swelo na lo ya o ya soma asoma say yo le fa ba bo pa pele pele at I might say shit up for no kele mo funta yo le matala I feel no pele no fa ma only person go na ba le no fa ya se kele ka lo suma so ke sa mi yo gi af ka ba e bunga la kele ma kala ka ba ile a e bunga o li kai ma so le ba no bunga so ba yo fica ku mo pe yo out of fa ma na ka ku wa fa pe na wa ka mo lo ya fa kula ile mpuka ke ro ma ya ika te swal te wa sai le pe go fiore polonga ma la fie so ka ba fa lo ga la la lo mai pe ti na sunga ino me mo sabi o mauna mavao o te tawa sa ai o fainga tamatina o me uma o te o sabi o mauna mavao o te tawa sa ai o fainga tamatina o me uma o te Marana soifua whatalwhatu I talafo le radio Samoa le neas Varele. Wa ia ina le MedSafe le whaongaino le tuipui o le Genius mo le whaamai o le Inbox ma wa whailua fo I le Minister o soifua malano ina Dr. Shane Retty o lo o mawalalo pea se la matianga I le atunu I le vailau tele I le whaamai. Ta wala One News se pina ngalo stasi nga lue fo I le unanga tau tuipui I le University o Kinani wa ia ina tonu le tuipui se teimi tawa tele e me se wa ia le vairusi de o le Inbox I Afrika wa amatona yeini suinga. Ta wale ripoti na toe mo fo isi e to luo wha maunia le afia le Inbox e le taumate yeiso tanga mai le festival I Queenstown. Sa whae rosa whina ngaro polofesa rangolango le mai le University o Kinani I le whaataranonga I rungo le breakfast Helen Petosis Harris e moni o lo o mawalalo pera na matiango le atunu umai le Inbox a walaki le atunu ua yeisa tui pui pui mo lea wha mai le teminei. Olo o a wai whaatasi le vanga whai le leipa e tuina le langolango ma le whaamalo si au mo si tasi o lato whaipule le maunga Lydia so sene mai le tumalo mangele whailua le awhia le kānesa o le susu ma le a awe na libi mai le parlemene amatatu le vas fau. Se pe po whaamtaranga mai le leipa o ta wai o le a whai se tau tonga le tamata I whaipule ma whaua wai o na libi mai le ngā luenga. Sa whailua le te le bang whai Chris Hipkins I lea whaamtaranga wa mai a whaatara noa ma le whaipule sa na whaamtaranga e whaamarosi a wai I tama I tai. Mana ia saunua e una ia so se tama I tai e whaia siaki o na e leiloa lava le a fia I lea fo I ngase. O le to e se aila o le maunga o le a CNA Jan Tinetti e vema so upo le bang whai mta upa loto I whale a Carmel Sepuloni o le a whia ngai mana mata whaioi I le matanga ruenga o tangata Pasifika ngā luenga maisi. O le mamawhale aisa po le snow ua pa ui le South Island I le so, wa whai ona tāpuni a onga a wala tele mamotu si ai male ele tise le tele mauta malawa. O Otago ma Canterbury, o lo o fautua ina I le au le nei mamawhatu fo I eire pa ua le aisa, ma lo ngā luera u whainga ruenga I wha mama le aisa I lungo le ala tele ma whale o nisi o ainga, a o tau ma whai ai fo I le toe wha o lato le ele tise. Ta punia nisi o highways, ma wale mawhaina sao fia se ta vale I mani o toto, ma walapta ia le transport agency tangata uma, ia whae tete lungo le awala o na olo o mase se e. Wa whai roa le taitai rabanga whau whai le actor David Seymour, wa ia talo sanga le matanga renga wa onga ia sila I li poti wa ta wa yolo o ave whai a onga lunches po mea aia tamaiti a onga. Whaira sa noa ngā Seymour I se whairo inga matu stala I au kinani,
Ta ua i o whaamtaranga na mawane mai stasi o aonga i au kira ni saute. Whapena ave se mai e whai a onga mea ai mai tamaiti moni nai vai aso. A o tamaiti mai le a inga la vai tasi. Na ia ta wai o ia whaamatalanga wa whairoa i foi na o tamaiti i le whale o fia ai. Tau mo whaita mai te video la tau mātua ai ave se telefoni o na o le saa le māloi le whaonga o telefoni i a onga. Pa mai si moa, o na o ia o le minista lango mo a onga e me se le porkalame mo tau mafa mo le whanau i a onga wa ia taro sanga i le matanga luenga ia whaia loa se suenga i ia whaamtalanga whea vehai. E iei le whaatunanga na fōu lewa whatawa ina mai mo le Super Rugby Pacific a matatu tau sanga fōu. Pai loa tu singa le Radio New Zealand le mai o le tele o whaitionga sa whaia whaasanga i le system sa whaonga tarua i le top 8 po awe balu pito i runga wa whaelo ai o play-offs o le atau sinio ai awe ono pito i runga. E le ngata i leo ta alonga o le whaia o le a whaia ta alonga i awa uli o sa ma le whaia o le season e pe o na masani ai o le atau e whaawa u le rua wheru sururima. O le Rebels e le toi fo i mai tamisanga le no winga wana o sutasi ei au e ta i se furu whata alonga le au le tamisanga atoa fitu ta alonga i o lato malae ma le fitu e malanga e se ai. Pai roa ofisa silo le Super Rugby Pacific o Jack Mesley o fans lava po i lato fie le rakapi sa o ngā tutonu le lato whai unga ma sa sila fo i le whaafoina o nisi o tamisanga i le lalolangi. Ta ua le ofisa sili na ofisa ngia pe toi ono au fia mai ai mani au mai Afrika i le tamisanga pa mai aia o loo iai lava le avanoa i tūlanga whapea ma loo ilo fo i eligibility rules e whaamama ai ai inga whaatanga i le whewa i o tamata alo le All Blacks ma le Wallabies mo le tamisanga. Tala nara Radio Samoa mo le nei fo i vai aso e whaamai atu e fo i le tautua le Radio Samoa i ana telefou le awauri se iau lia fo i le vai aso fou au ia manuia tere le whai unga le vai aso paso i fo ia. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Matalo whaato le tala le nei o le tau mo le so ma le aso atai au. O winga le tau mo le so e matele ina awa o le aso whaasolo ina langi le leu winga o le tau le awa uli ma e to ulu nei timu i le afiafi. O le vevela o le tau o lo whamauina nei i le sefulu valu te ikeri ma le malulu i le sefulu lua te ikeri. O le angoto ifo le la i le sefulu tasi minute te aile i tū lai ono i le afiafia na nei. Mo le aso atai au e iai nei timu to ulu le tai au ma e angi mai sa vili mai le itu matu o le atunu whaasolo ina angi maali e mai le itu sau te sifo i le awa uli. O le vevela o le whamauina i se fulu valu tikeri lo na malosi ma le malulu e iwa tikeri. E o soa ele la i le toitos fulu iwa minute e ta ai le itu lai fitu le tai au ma e ngoto ifo i le se fulu lua minute te ai le itu lai ono le afiafi. O lau tala na le tau mule so ma le aso atai au. Wa lo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewenawe. Ai moisa le toi fui ato wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le itu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu
Mama sao se haso tato e fia vai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o lau fusi I amana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele wala malena Afai olea la upele wala malena Le fa no ua foli mai O hi hawe lo ufatu a hulu fiai
punga tu ye le vai ngola wot ia mai o se fa no nonga ia manatuana na o le tua inga e le i fa mau ni mai po o le mea ea o le tulanga na le wa ye le tanto mta pule ai a fa pe fa mau nia male au noa o se mafua anga tata wa o le situ vai ngol tua inga le o fa pe mai o le na tau mawhai ia tamiti nei e fa o ngā le telefoni fe avea e vili ai o la tu mantua ia e manatua o le wa fa manuaili tu la fono le mtanga alwenga wa onga e le mawhai e tamiti o na fa o ngā ina ia telefoni fe avea i so te teimi o lo iei lea onga lono wing mai le teimi e tau nu o le tamiti lea onga e amantai lea onga se ia tā le tolu pe a whai o le tolu e tu uai ia po lea lava le teimi e tu uai lea onga e le mawhai e whana wa onga ona fa nga ina telefoni fe avea ai a fa pe o ke o fofo ia wi te o fofo ia wi ile ave esi mai le a se me ki Jakob e tan tau lava ona ia se mafu anga tata e alai ona fa ia onga se fa unga ai a fa pe e fa ia nile su nga le la fa ia le mtanga al wenga wa onga ai sa se mafu anga ele tala fe nga ina le na ave se fa ia onga lanche salfana ole matua ia ufano no awa e ala na ufano ia Antonio tali tu sale ia mani lango na unisio mantua ile ni vai ngolawo pe a wan tu lau tama lo wan tali po lo wa fine fa ia tu ia to ile talo tu piki mai o kiri ayang ia e fa tu lo la na nga ile ai danga ave sel fu ia o ngala lunch o la na mafu anga le nga visi o le mea nanga o le kau su ene ia le mtanga al wenga o a pe o le ale mafu ang o le fu i saule tu inga e fa pe e fe lo lo ana i vai so ia na fa i le tu langa le yo nisi o fa ia onga i se onga i au kilani so today man tu le no fe antu le amatanga o le au tele oilo tantu tele oilo o umalo po le ale mafu ang na lai ona tu le mai ia nga yo inga le a le fa ia onga po ia fu i fa ia wa o le tu inga na o le tu inga le tasile tu le so ai si tanto fa wa le la fa nga solo su ngal mtanga le nga pe moni be fa ma ni o le fu le mafu nga na le ni fa wa le mena tau na manga fa nga fa ma tanto mala mala le le so mta upula vai su e le nga ka si so ngai ku yo e luai tu o le mta o lo no winga o le mta upu ai o lo tua ia pai ia ma le tali mai fo ia pai ai le va pengar kasi o le kuosa ia ka ko ku lo ma ko ai vanga ia le ngai ku ala le me le fa tali li situ ia fa to a fa ye lole o lau fa tata ia ma le tanto fa ai wa le sina me le ku pungi lungo me ngi o le social media nga o le sa wa o le ku kasi ave le pala ko ka ko nga fa ia la ia le ku kasi ala le ima wa me se kala mai li siku yo o le mena ia ka ko lava papale ma tanto ona sa ma o le antuli mata ia la le ungo le mata upuleni e le se mata upuleni o le makwa le makangofia o le toi ngame pe a fa ye moni mfa ma o le ave fa ya onga ia lan telefona ia wai e le ase me ke Jakupu yo e ia ilo na mafu anga ia a fa i wala na ve se wo la vale tamutiti ia ntia ula vai o le matua e le e kaunga fa sana fu ile le alo e ka penga le pok ai le se mela ave se fu le lunch lua a fa yo le alo atu le tamutiti le fale avatu nga o suka la kia pe palole pe pa keke fanguingu o ile le ftawili na toinam e wane kam fika ko e fautua ma ave ia tamba fa fu ile fana mole soifua maloroina o sionga ponga fo e ka mo fia ko me ari e mama e ka me kiri ngai ro me ia soifua maloroina ri se wa ka le loana pole ja ngor ngime ai o le mata upule di vai ngoleu jalusia ele o ave fia o nga me ai le fana e ave fia se la ko mo fuka awa a saule su enga ai mo imfa ma ni o le mafu angalena ele o ino ala le ngor fia o nga marea o ka lo fai yo o le tantu tatala no pe a faile na o le mafu angalena
Ai a whai o lisi tū lea pe ona u whai atu. O le pepa sukaraki. O le pepa lole. Ioe, o le whanguingu sua malie. E le aila e te tauna avi ese mea nā ma le whana. Awa o le me mua mua. E a whaina i o lantou oloa. Po o lantou nifo. Loa. E matua i a whaina i le soifua malo lo ina o tamaiti. Ioe. Ia ai, a whai o langa fia, ai whai a unga kangoloa afi. A le na vato a mo muli le a fo ia le li potile ia ka no fai ia a fa mano ia fa io le ma vato me ma tu ma le fana tomiti na mo so lancha ni le ia o mo so lanchi o le to wa ele a ve se fa ia on la lancha ni na ia nu le on ma a so lanch ia le da o le a o fa tali po le ale tai mi mo mai ia su nga le ale mata nga le ngoa e va tau le mata pule ia en tomiti malo o ia mai ia ngol le ia so sa e kamale le sa e tine le ia le tonu no le fani sui le va onga fai si da me ai po le po ko koela lunch ia po le fai si toast ia ma kwa i fa pa ka peanut butter fa punga ma le vai vela fai sina wipo mailo ia po le ala po nga ki nga ke fi ye oi ya fa no ilo tamba mo lo tidama fa ye fa si ke fi video kwal programa kamaki la nga ma wilo o fa no tu wilo ngo to no se o te man malo i se fa ilo nga usaunia ele fa ke le finance delights e fia tali tonu i ke le finance delights nga i lunga le Facebook ta ilano lengo PHINAS delights NAS delights. Ia pe wala au ye. Ile olu olua. Tolu ono fitu. Tasi tolu o tolu. O sa ili se fala inga e whai eise tau mawhitanga o le auli. Pe tali e fo ini au malo. Susuma i le Sandbell Buffet. O le a whaamali e ina lo fina ngalo i tau mawha o saunia le limo oe. Tua tusi iwa Atkinson Avenue i o Tahuhu. Lunch mai le sfurtasi i le lua i le awauli. Telefoni lua lima iwa fa o. Lua lima iwa fa o. O lua fitu, lua ono, iwa o lua tasi. O lua fitu, lua ono, iwa o lua tasi. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se au nanga family noto mai le kampani o le City Car tua tusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Fe so te mai ulungia Peter Perenanto le numera o lua tasi o walewalu fitu lua. Pe ai manau mia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. City Car .nz. O le R-Dash Travel, o lau company e saunia umau tāpilanga mo so se malanga. O le au nanga e tutongi ei pasese faletali malo va ameli cruise mo Samoa ma le Pasifika. Matauti o le taungofi o pasese o lo o iai le taiminei. A e le talitonu susu mai i le tuatusi tasi valulima Great South Road i Manurua. Pe vili mai le telefoni tolu iwa lua o fa o. Tolu iwa lua o fa o. E mauti doa nisi whaamurianga whaapitoa, pe a e whaeloa o le Radio Samoa na mawai le nei whaasalalaunga, le R-Dash Travel, le tali mo au tā penanga mo lau malanga. Hey, hey, oh! Le au te mita, sia utu nuna o whanau ai, e hui na tau whetongi o na tangata, ai miliona pela vai leva ai, o te le whaangaloina, le penina o e le Pasifika, la Samoa i le anganga. La lele o folina
whanga wali da le tumi sai yo tinei anto ai mele sunga ya wino le dia o le le pese o fai ko ina peni na o le vasa o le me ai tamaiti o nga le mutu wa ia I fa ya onga le fa tali se tali mai a fa ya onga pe mo e wanga foi lo tele no anto le mena o vala o me ni so le malo le tanto tu ile mo le me o le la au foi le tuto I lo fanua fala la antu la ia le o la ile isi a inga po o lotua oi o le tala la sta male o tangi lotu o kau kangi ak boi ma o ngi vai ngola bo febe mo le vanga fa sa nga mo yo ai o le nga fa sa a wale lo ko miki le ma singa fo ya me lanta e ke yangi ma le va ia ku nga mo o le la le nga ru fa la ku o ko o langa mako I pula ya le mori le fa sa ma le buku toli ele o na wo manga fa I fu nga la nga le fa la ku ile la o langa mo e o foi la kum mo mo o le la no fa ya tui so le kala fa jus ia ka ki mai o le se o kala ngo ko nga ku lang ia o mana tu ai la ele mo mana va tu le fio le aso lu le va yeso ni Ola la ke karkarangoa ko mako fa. Tole au fa rongo ko mako ko. Tole ko ya amaripi. Ai pi fo no fa rongo ko ire. O va pe. Wai vile o sa ngi ke mi le vif. Ya. Ye markara nga ko ngor ko. Ta men mako fa. Mo le singa le ko mo. Va. Ola me mga. Mo yo le fi karango me ya. Wa va ya le mo singa kra kinga ko nga vif fa pe. Ia malawaru. Malawaru. Ai fa me kala kamaro. Ile la au la kuru mal makofar. Ia to. E fi fo le o ko e ka wile le fa ila ko. Fa ila to te. Ia. Ale mela ki aka ile sengala. Fa mai. O ke manga o ke ro ko ka ule la au le. Che fa ila o vai furu. Fa ia. Ia, bolerik. Pa fa kai mai lo ko man fa me ele na wo ma ro wa ngaku ola e pipi me la pe fa I ngol makopa o fa pe ko o va ai ale je me mo pipi I mo me la pe fa ai mo li fa fa ngoi mai o va pe leli yo ye lo fa mai lo ko le popunga e lunga kai mirngi nga ola ula a kwai lu mai o ule fa I umana ko mala ku re ku lu mala wa ole winga ola aptala a fa ele o sa mo se suange fa ngoi ele va pe ni o wa ye ko ngai fa la ku ngai ki le o fu ye ki le o vede e su I fa la su ngari fo ka e ku so le menga ka ole ai fu ko e ya Sadi me hari ai vai ya ko ngai fa sa o mai si da ko inga I siku le me ke le na la ko I le fai ko yo ma e fai si fa mol ya pe mari le na fa nga ko kai kura ye wele am si le ngor nga me me le fa sa o riska nga ko nga mori e sui fo la sunga ya I va pe ko no ko ya la au ko ngoro fong ya ngai ki ro mo ngar fong sel ele ai wa nga fon maka upo angai fa ya ngai mai ka mai ki mai yo la ko I ko ka ngoi fo gi me a fa la se la bole la bola au ko ngoro fong a fa ki a va pe o se mo a la u pu e ki alu ke fa ngoi bele yanga Io, ai fa bole si ur ko fir ngam. Ile ai ma se finga ka, ma o ki lo. Ile ai ma se si e ai u. Pe ava pe ki alu ke fa ngoi. Ai o ke fa yele me se ngara nga fa I o ila pa. O le mo nga sa ya kia. O ile ai. O le mo nga fa ku nga pe fa. Io, ai mo muri sa ko I mer fe ko. Yang o fa ku rei. Ba. Ai ko sa. Mua sa we fangu. Wa fa nga fa pi ira wa fa. Ma lo nga muri.
Ola wa pe fai lang ka kia I lo mai. Ola ngari fo fa ko ai pe ai. E kusana o lo wikanga sa. O koe aka wa pe. Tol. Ole ma ku orga. Ai ole poko e fai ai kia. Ia mo ka kula ia fai ai kia ma ai fu ai moli alisi ai. O koe fai nga mea. E sumali I lo fofonga. Ai papa la I lo puta. Alo fa ngoi. Is me is wana eat the molly. Ia wa vai pa wanga. Tamaiti sound bali tanto polkala. A day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Alle tingmi lewa lima minuto tene la afolo tolu ile rivango la olio las for regulars as full tolu ile rima sino sistema lua felu fantalo to mai ti fantalo tu matua avale e bom tu malena ga yato piki mai le fana wa onga ile de ya so for regular ya o mai a fu ile tu mo le ni va yeswa ya me lo soli to mai ti ga mo so lanchi le ne ya so e se to mai ti o to na ave se fa ya onga la na lanchi ses o lo te vi lo le ai o le tanto por la me officiale montani o lo lango ina malo sir for che o le finance delights e mo ye che o so fa now fa I poi ponga ma so se fa moi tanga yane lungo le Facebook PHINAS Delights PHINAS Delights ye pe vala au ye le olu lua tolu o fitu tasi tolu o tolu olu lua tolu o fitu tasi tolu o tolu ya ele I tolu ngal tanto por la me la fideli tomaiti ole afia tanto sei poi o to le la manu malo ile fai longa nai pe ona saunia
Hele tātou whalekeki. O le numera te whalau mai ei tolu fitu fitu tāsi lima iwa tolu fitu fitu tāsi lima iwa tolu le wele tātou o lunga leina. Tālofa? Tālofa lava se o manu. Ma lo le soifua o a mai oe. Manu e whakatai aia oe. O le fui e pule alo whaere ri wala vasi whangu vai le. E whaake a koe le ngai as. Oi vai le sauno? O Amy. Amy sa e anu i le aunga i le aso? Io e. Wala tome sa fi le aunga Amy? A whai mako ceremony o le awards. O le ane, wa awards na po whailonga na tu whaina le aso. O Tālonga. Tālonga. O le ane ta longa le na i tānu i le aunga Amy? E ke le ia ka longa awal sa o alu i le sports camp. Ia? Ia, kai ngā mawai o medals. O ala ta longa ia na maua ia whailonga ri Amy? O le flag football, climbing, volleyball, o le gaga ball. Sorry, o le alunga kālunga? O le kālunga e kua whaia ka akakukongo o le kipusa, ai ka alokonga. Le kingi pusa? I oe. O le ala koe ngā kingi pusa? O le box. E ke le es kingi pusa? I oe. O ala kālunga i whai kongo kingi pusa? E kaunga iai se polongo kongo. Ia? Ia e kaunga lopo i le polo i le si vai e whapea i le si kaka. E whaunga vai pe whaunga lima? Lima. Sorry. O longo inga lai whaia. Whai po ai e mua pe? Ioi. Ai whaunga ia. Whaunga vai pe whaunga lima? Whaunga lima e whapea i kaka. O longo inga ke kango kongi de polo pe ke kango u de polo ai whapea i liska? Ke kango po. E kai pia le kālunga vui lilo le vui. Hand po? Ia. Ai instead lao le hitanga i le wo. O le ke kango po vui lele ia kau i liska. E ila se si o konga kang. O koe saunga mai. Pea ku pe i se si o konga kang. Le ai. E vai le polo. Ioe. Iere ki o ana ere ila se si wanga i vai. Ioe. Le ma lofa taia Amy, ona sai melunga le tanto leina, ta lofa. Tālofa se wanu. Oi, ma lo mika. O amai oi. Amangu e saskai. Amai oi. O le fo iae, ko kikia umal fang wai longa koru or ngias. O me sa fer ngias orim. Ia, lo alua sumi pu, ia o mara fale, o pe ngala fale kuri ngai. Ia, ngana ia. E malo lo e lo alue. Fai do fe au. O kiri whangar mga ngiri miko. Anga ngafi. Pisi na ko ngafi. Pisi ya. Ia, o ala ngar wanga fai di miko. Ole mei ole enu sila. O le ngar wanga le kifoi. Ole whagoe ole headphones male mirus. Ko ngor kampepa. Le kosa kanga pe pai mangawe fufuru le mirus. Me ia le whaunga i lunga le wālili. Le ke alua ko voi lele a mai a oe, ka ngoro le kala whaunga. Sorry. E fia rangi au e whaune whaile a sorry miko. Kele, no? Kele. E kele. Ia ma lo ari mika ngā lue soli le kele rau ka mō mika. Ia le ole fisili. Ole fisili e li tamaiti. Ole au a tamaita i a Samoa. Le manusina, o le ta ano le asonga fu o le ves fou, e ta ano lai Samoa, i le malai o le Apia Park. O le alau te fielo, o ai le au la kapia tamaitai, le ta ano ma le manusina, i le asonga fu o le ves fou i Samoa. O ai, le antunu, ia po ai foi le au la kapia, le ta ano ma le manusina i Samoa, i le asonga fu o le ves fou, pengo fielo si, le angalenga ula ua uma kwa le au le manusina. I le awa uli nei, toe ta ua tuai, ma le au le lato ta i le asonga fu ala veis fo. Ia, le rik tika ko wala leina. Amy? Ia, ua, o e kau maua mai le ngō le au le ka anu ma le manusina.
O Fiki. Fiki. E mo I lau karo. Ia. Ia, mana ia le tau mawhai. Koi ki ansa, koi ki. Me ka. Ia. Ia. Me fui a kura lea. Ia, e lei sa whainga. A lua sui. Wa wele whingo fia o tātou sili le wai tau ni. Pau wala ua I karangoa I ke minga o le kuko. Ka irunga. O ile ta ano mala manusina. Ila songa fua I Samoa. Wala au mai tolo fitu ta silima. Iwa tonu. Tā lofa. Tā lofa. Malo soy fura fia ko yo ma. Tā lofa. Malo o a mai ui. An manu ia whakataile ala whale atu. Mi ia leli. Oi fura ungo. O David. David. Ia leli. Se fisau kalali te. Ai anu le au. Ioi. Sa le au. Wana ko misa fergis. Ia be mo sa fai ni ka o sa fai mako loku ko mako poku. Ia. A falore iwa mako ho e fai de fa o I le fa pa ia yanga o ka mekia sa malo la ko pinge auroma pinge apa mema pinge siliva I talo. Sports camp. Wan. O fesa fai ko campari te. Ele yalua. O ia xa. Ele me kina. O ia longo winga kaunga e qualify kongo le. O ia e. O I. O le. I. Ia lele. E tumula le tau lutu. Le ai ranga pe mako loku kongo mako poku. O inga o kou pokua, o inga o kou senga. I mako senga. Ok. Ia lele. E ala sa vai. Ko kelingi singa maungi la ko failo. Ok. Ia longo e koe faila fe se sikem. Wa fai le kausanga fok. Kausanga. E ke fia anu la kausanga. Se kamo fai. Ia. Se kamo fai. O le mea ka ua ngā orka mwhai. Arite. Ioi. E si di arka mwhai ngai lo lea. Ai. Ia, lele. E ke kau I loa la o ile aure ka alo malamanu sina le vēs fōli te. E te o tonga. Seli. E mo I lau ka? Ioi. E le visu I lau ka? Ia. O ngā e ola le internet o lau kelefon. Lea. E le o? Te kongo ka vat. Ia. Si ka kokoe o akula ni si vaenga le. Feololo. O lenga whai mai ia ifo. Ia Amy o ifo. O Fiki. Ia, me lau ka mau mika na e si wha o la langa kuko. Ia, ne wha mai ia ka kowo ia David o ifo. O konga. E rea ia leo le vaenga nga. Umalingo ka ua koe lea holi ne. Whai whao nei te lunga o le internet. Ia lo kaila. Lau me ila lele. Amy, bua mawarkat. Lea. Ele I maua. Ia, lele. Ele a whain. O a tau me whai mantou a inga I le nei weekend. O le whai makolo. O lan kolo ku ngai whai. Ka pinga o sapaki. Ui ka heau, Ia. O le a lan kuko ngā inga whai ka heau ri. Mamoe kao. Ia. Pale mamoe. Ia. Ia. Palai a. O inga kuko ku whai. O lo nena malo kinga. O le a lau kuko e whai. O saunga mai whamoli. O le a lau kuka e whai. O le a le mea o e fisosoani e whai morkonga. O ke sawo vela. Ui o ke anu luk. Ia. Ia. A e sauloa. Whai I pūrunga lau. Ia. Ave masipungi. Avaku I e mare mahasima. Avaku e mai puingu. Ia. O I le leilang furu I purkawai. Oa. Oi, fiarang I puka e ngiva ya sorry e. Ki mos fulu. Orongo winga ore vai ya so markase ngi puri. Ya le fa tele wala mai Amy manuia le anga yan tu saimli nga lo tu le so anta abuelo. Ya, manuia foi lo aso. Fa tele wala au mai fa yan tu le to wa inga lo so sonifo. Mika mawalka. Wa mawalka. Ya mawa. O mawa so ya. O ai le ka alo marmunchi. Oscaria. Seli. E mo ilo kwa. E mo ia. Wa ka fiola. O feanga nga e mo me ka ni dim. Le lunga lo app lo la ka lunga lo ke fongi. Tole, je ma kwa le leike le eli mi kama lo va.
o ala fuafua ngorgi weekend. I mea o kai aue, masangi arue, ka karu le li ima. E ko sawa le fale ia malolo ia ka nguri aso sa ka kale au fairi. Ia, mangai. O le ale me fairi le ke fie kari miko. O le kamapa lau o le pongers. Sole. Ia, ai se songa ka ngole ka mai ka king para un pe ai koe vala uma. Koero. Ia o nei. Alofa tele anto mika, ia marwia le anga ia tu sounding a lotu. Vai foi ke wa onga ko inga malo makua e loko ko el faleri mika. Ele David wa mau American. David. Tol, peia wa no como ti. Ia le ole Charlie o ole aua Australia le ta alo mai fo. Mal manusina le ves fo Samoa. Le asonga fu le ves fo, ia. Ole fa peleona ta alo ile Australia ei. Ja, pole Australia le au to mai tai male manusina. Fa tayatu. Tato wo yena vala mai o Amy ya o la ka mo Mika ya anto ai foi. Ya male ka ko wole ya David. Le vala mai le wo ye to ngoto no ta to se. Toi tali mai le programa lo think a minute. Ole aka ko wo saulo e faile ta to se. Po yo to le la man malo ele fa longa wo samnia. Ele fale keke only Fina's Delight. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you remember as a child being afraid of the boogeyman or monsters at night? But now that you're an adult, you know better than to be afraid of things that don't exist, right? It's amazing how we adults still have fears and worries about things that aren't real. Like the man who said, "Don't tell me worrying doesn't help. Almost all the things I worry about never happen to me." The crazy thing is, worry and fear make you run from something that isn't even chasing you. Besides, worry only gives you wrinkles, which is just something else to worry about. England's Prime Minister Winston Churchill said that whenever he started to worry, he'd remember the man on his deathbed who said, "I've had a lot of trouble in my life, and most of it never happened." You see, it's not work that kills people, it's worry. When you fear the future, you're wasting the present. Besides, today has enough trouble of its own. So at night, give your worries to God. He's up all night anyway. Fear and worry is kind of like a rocking chair. It keeps you going, but you don't get anywhere. And if you can't help worrying, remember, worrying can't help you either. Fear will often find proof for itself. If you're fearful, you'll find something to be fearful about. That's why the American president Franklin Roosevelt said, "The only thing we have to fear is fear itself." Many of us are afraid of what others think. But if we knew how seldom they actually think about us, we'd know not to worry. So whatever you're afraid of or worrying about, ask yourself, is it real? And if it is real, how will worrying about it help you? How long will it last? Is it something you can change? If not, how can you best accept it? Then finally ask yourself, how important will this be a year from now? Will it be important to me at the end of my life? Today, why not give your life and all its worries to Jesus Christ? Ask Him to take charge, and know that after you've done your best, He'll always take care of the rest. Just think a minute.
Malia now le bisi le everlasting praise le rivang o le awoli. Te le rifo I timo le fi wa tawulunga tu ile polo kala mina le think a minute. Ira o tui fitu midu John Tana o le tulai fa polo kala me le fa na fili matali lango lango ina malosi. Ele fo le kiki o le Fina's Delight se mo ye kiki o so fa na fa I ponga ma so se fa moi moi. Na lo wanga ila ve lungo le Facebook ta ilalo PHINAS Delights PHINAS Delights. Tamit fa te tele mole mafuta me le tanto polo kala mela sunga fua stofi ya maladia so for really fa te entry ma to le fa do ino le temi. Fa pele on wala o me o to ilungo le tanto polo kala me o sili ma ta sa pe se la uta. Ile se me o ya. Yo. Te pangwa o lea o lo fa no ngā tunai fa tamo fa ifo e lo tira po lo tapa ya lo papa po lo na anti po e so info ya e so le tani te lo le tani na tu wa to la o tu tamo e mi sia o ku le wo o le kolis ana ko ko sa ko po wa ko le fio mai ya ifa ya e fa tu ya tu le nei asfrili e mo le nei fo i yes Ele I mai ala le tanto polo kala. O le Afrika ko se. Ia e fa te yanti tu ia na vala o mai. E piano veto. Sa o pe se lo ka. Ele ja fa inga le Afrika ko se po yo tu le la man malo fa longa mai le Fina's Delights. O le na want to le vili and want to I love and want to I love. E si fai. Ti. Ia le Te iwa ia tupo ile ngoa lea ua manu malo. O le ua manu malo, o le jamaita I suafa ia Rita. Rita, ia o ele na vala amilea sonna. Ia o I tonua lea ua manu malo le tantu se. Ile ne ia so for really. Fa te antu ia te auto umalava, o lea na vala o mai ile nei fo I veyaso. Ia ele mua umani va selua. Ia o le mea ua lo vala o mai. Tu longo tono le tanto sei e nei lo ila ile po eu to le wa manu malo fo le rive so le minta ia Rita a fe le te fa fonga mai vala mai lo to lu fitu tasi lima iva tol to lunga na po kala me fa na le nei fiafi to wa lunga to I fo ma sto to mo e sa mo le nga na wa le to te mali le tanto ma tang po to al to ta ye le te mi sa si la na va ai te entro le tuo lo o to so I formal ban to ola le dava in sfota tutto I filo I fo I lungo pe au manganu le al porkalame o le nganga I fo faiva o le antou fianga ye me le fionga ya le antaua po le fionga ya pesta savea le le sunga ya Isaac Paunga mai le te o le fa anga I le fitu I le fiafiana nei manu I tele la singa o toe ya misi lava fo fuanga o le afianga ye I fa unga o le riva yaso ya lante mulmulina e alue il fadisa ya nga ai ve pe online e wan leili online e le ko I Jakovic e le ko ye fungi di mikio kanga ka or farsa maruel via fi maruel fa ngol via so alovantu soi vo